الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد. Nous allons commencer à vous informer que la famille du dictateur criminel Azali Assoumani est dans la merde. Après une série de crimes, des détournements, des vols, des trahisons, personne n'est capable de les sauver. D'où ils ont commencé à se transmettre des messages qui est coupable, qui est la cause de cette merde. Et heureusement, nous les avons reçus. Je pense que maintenant, personne ne pourra se mettre de leur côté, vu leur massacre, leur trahison, leur bordel. Et surtout le travail que nous sommes en train de le faire ici et dans d'autres pays. Hadarati Sada, كما أنتم تعلمون سلسلة جرائم هذه العائلة المجانين المقاتلون المجرمون، سلسلة المجرم الدكتاتور عثمان غزالي في القتل والتعذيب والتشرد والسرق. فالآن هذه الأسرة الإجرامية في المأزق، في المشاكل، وبدأوا يرمون اللوم ما بعضهم: أنت السبب، أنت الذي قتلت، أنت الذي سرقت. وهذه الرسائل الصوتية لقيناهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تجعل أو أن تكون نهايتهم قريبا، اللهم آمين. ونقول أن خلاص لا يوجد أي حاكم يجرأ يساعد هؤلاء المجرمين. ليس هناك وسيلة ثانية لهذه العائلة الدكتاتورية، عائلة المجرم عثمان غزالي. فمن يحاول أن يساعدهم لمرة أخرى لقتل الشعب القمر، لسرق أموالهم، لنهب حقوقهم، ليسجنهم، ليعذبهم، فهو مجرم وسيندم. سيندم. Kwezi watukufu maisilamu mawatania, haina mndu yelewa mbana gelazimio ya jokana ngabo yambao harbul kalam. Harbul kalam iyo nde ya husu emirongo zine zenrongo. Eke mmono zembwa nwana maburunku wapuliliwa walango antonde wambe hau ngwanza yaje ikebala waje washangazi wantu zabari owaremwa wakoza na modemwa wadunge ba wali babaisa abasa na mzipulilie na mzifunge na mzilisemani na mzilisemarindi eze hau zaho wanamba hanyu zisazikaza kifu haina mndunda nyingu juu eza mwaduka mwabioni bani yokana mtijafilishe mtijibabaise mzazafanu nge haruma security ngaruma amani mbabiyonga manzo mtulilie roho mzazafanu. Mimi ntiyo tubu ya ukando angali wa banu bamtuka hunda mapesa wallahi na usiku miso unaondoa wanambia ukana konde wasinye wado hunda mapesa bekeze vingo chodo hunda bahiru wallahi ntiyo tubu banu do hunda mapesa na aina ujonjia na ya mumito mbe yani mseko hiyo ntuanza ni melange bwana hiyo ashango tujo udo hunda Mwenyezi Mungu do hunda mnariali ntiba no hunda riali bana ntiba no hunda riali maudushe twana jani pashiye na ndo hamba rogo za ukana wandu wadona angalia ndo nani utakonda mchena hicho tsisha libe hapana ngamanzo ni hunde wandu waelewe ya ukana enti hatu yangamia risaidiane risove enti hatu bas
iyo de objectif ya hangu bana ngamanzo nielezo wa Komori wanelewe ya ukana mdukane kwa hazini ili ya dunia mabujini na ule makoti na ule nda iswalie mahala washenzi wanawatukanda waswalie mdukane ule kwa hazini baba wajavankandu wende mdukane wede asome ajare kwa hazini ikiabo yu oblige haina usiku emweza shonga wa yatuka upashia mtoto wa hende dabi abada hindi judoenda rompa huwa izo ndizo nazo nielezo wa Komori mdukane ule kwa hazini bahari ngajo kanza jirtino apare yeti dena mna eka usomo indenti ya honge bidio ufanya hasi eka ufanya hasi ngebidio uliwa eka nga umadi ngebidio hundela pitala rumenti ya ho yiwangali eke uzaya ngebidio mwana ho ya hundre liko liya some ya rumenti ya eka udulumi ngebidio mahakama ya unike haki yao eka uliwa dulumi eka udulumi ngebidio uundaneneshe tendo shaulazimu yede namna mimi na nsawa yabonga mumparoni Mwenyezi Mungu ambaqul ya ahla alkitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum namnje kemijia hatu lona wantu wasoma wabezo wasoma shawati lorengeze juma za hatu ozini kamndu yezangamiza mndu yatutawaza mndu lona na jisu mabajani mndu wabudu yohana masinamu mndu sujwa usoma shangari mnika wabari ngatukanza limdunge limeye ngamanzo ke juma ijari yelewe ukana juma unusi kwa ibada shanti usiku wabusina na upando vili kwa rwale mtuanza mimi nitange mapesa nifanye pare nifanye sali washenzi wanu wale wapara waje wazina wale bakoti wo inde bana ndo ban mimi inde bana ndo ban mimi abonga mantweni makinisheni samando ya ukana na mtuileze roho bamzazafa anuge haruma amani na usalama mzazafa anuge haruma security Andu justice baina mko jabani ya jambeza bayo de ya trouble wa nduranti ezabari mtata fanu ya lorma security wanoze ngo Faransa wajuka uzifanya basa walemewa na azali e premier ministre hajaba we uli wabasa bantida la mala emachu yakabala jale jan livre driana wala premier na mwishiro babo kamto yelewa premier ministre haja barniye woi wanudu andu maduhasi wa hedroati wanza we Faransa wa isove keti amade moto ya jani kwayo ya iranganya rangani wanu wa Faransa wenye Faransa wa humilianti ya hao wajitwao ya ukarituka na bahanu rika urenga haina rakahanza rika ulaisho rakahanza abasa watoja emna moto woi hajatongeza ridumizi wa banaba habese umachoko ujolo rengwa Faransa abahema jinga tukobunguza abahira ni omweze saleri ezila la manda rakaudoli bo wandu neze ndini pia rakausaidi wandu gajuka mdada wako ilata habura kawirenga tikata ridumizi wa hasibabu de siasa mbi ya hemoto winele bwene ile dharau ridumizi wa hunura kaurenga cha ridumizi wa hunura kaurenga cha ridumizi wa hunura kaurenga cha basi wamba ukana ritila umukali tola ruma Mali na Guinea na Burkina Faso nezanti zinu narifikiri tena emana radumizi wa hindi emana radumizi wa dabura hanti mafujari yaboga nyobo kwezi dabura hanti mafahavalu rakawa supporte basi peuple ende hatai explose basi wainzi wana mafahavalu yala wainji ya ambasadi zatu warita mro warimenjeleze ngo zatu ritolo arumezenti izo basi ulemengu pia waono wantu wahentila watu hawanja muoni wataha wandu wajua wasaidie haukakarja kaufikire peuple ila ereriyo wa Faransa waisa waijua yabo hashiri ngani ilade mane mna itwanye ndo itwa patrasi shakashende ya tingo ujale buri shengo toliba wandu wafari wandu wakaudoli nikiwe mapesa izonga rizamba onga rizanti hao anuga boizo ryo jari tetema anuga boizo ryo zanti hari zambe wana makonseiller o Elise wadoni kwe mnari aleze milioni ni azali no wamenyeze rendezvous walimenyele ritwana nena azali walimenyele ritwana nena Macron walimenyele ritishili walitiresevewa wandu wao isa watolo hauka wajula ukana wanua na mafaha valu wasaidi yao shakwa jao oneza kaurijili ya ze service de renseignement
kwa jasinyale ya ukana andu waungo peuple yongo chikori kaushia nti yongo chikori dumisa ngabo andu alumuni wafanya hazi ritsina glicher selorenga president we si umanza na rishilie peuple wangu atoshinda wasisetaha karna ushindwana na peuple ya Kamidi ezenti zongizwa na ambassadeur wanti zindo ajipisa amanda si yabona ruwa ishilie mbabi sino kabati ya kofiru kama adingo jo paro jo dumiza Faransa au Burkina Faso ngamona wo utorongo shizungu hau Guinea hau Niger hau ihonti pia basi ewa haja ata Macron abasa isaile okana no we antashia ngoni embabi yabaki inuti je chongeza titolo amaore e département sahinio ya haku e abili je titolo arumwe océan Indien abo basi abo tsative lo kabati simba hirutena parce que harumwe océan Indien abo bushini na hunu shabo wa Seychelles Maurice izonti wikaya wa wanda watawali wane Mgereza yabo ngamuyale wabo watukufu awenge owandu azali yadomba wede Mwenyezi Mungu hangu waisawa elewa eza jirindi wadanganyi hasiba bude akteila banwe mana nono na wapulwa pia waje wasampanye wandu bana dabo wajua ya ukana wafanya tabia za kishenzi wafanya tabia za kina haramu ebanu wafikiro za fanu basi wanu wafikiro kaneze akte wazirenda pia ne majari mawa yafanya kajajulo wanu wakawiyajua shawaka ufikiro kane peuple idaza wanu basi radiarende waisawa elewa basa waisawa elewa yokana wanu humsaidiwe mnaharamu woi ngojori sahasara wika 20 o wandu wenda harmu investiture ya juzi haina wandu wapeheze raporo za hao ya ukana bwana wala ka 20 bwana wala ka na muone kanga mpira mmono wako morena mnakwenda na mmone ya 2016 mmone juzi wakaenda bala wala zilanuni na nziwa na mabaha yani kwa majana maili wandu watona papi zangu ndao nikomba za tiriko za bilo hapa ndeze kasketi wala wandu watona uso watona dingo yadi zenyitungo boko warabu amba ukana daily alqalb umru ma yataadil utungo wambe boko japaro nyongo obonge ele zahalilo muoni entre ya haoransi ila dunwa yauka Allahumma adribu dhalimina bidhalimina wa akhrij minhum ghanimina salimin wo wangu atibana habari hapa mndo amabia ndogo za siri mdola hambiaola hata zisazila wakana banutifate banufate ugo twamba jao shawano ilukumani wende kama zani wa he ngena mwede mwambia habari uka nazali ngono Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatopuwa mndunda wawe ajao ya uteshonode wede mwana hahoa yewa yebo azali unishile hizo mwambia wao yauka wede mwana hoa enu ndosozi waza utila mtu jila umudaone mwana haho wolukumani na fatihu wafikiana ne mndu mshaho huo ukana mumtoba ukana ushindo ribirili aweza hizi sasa ndengo no kutorongwa kila aba ngushindwa nesho nge na hypertension nge na jaujau na mwedema mkaze bahano ola tinda yewa echi wala wandu wapula no wada haho bwazali na ariba nwodo nangali ya tamba no haho ariba nwodo nangali yange unishidie bango je nishilia waodo ana haho dezenu husiwa zizaya ezenu husiza mdani nezekisira ni zaho hizo dezenda za puwa fanu wewe wango juo feli utona hitwa shawe wango juo ya ukana kuja tuamba rongo yabo zikeke zifanyiwa ne michompa iyo udungo ufanyeze kweziwe zile mamdi yale ya shambo au yale hantole anzo ajafanye mkata sinia wewe ufanyeze kweziwa ule hawa utuambia ndongo wake kwa fanya emri ya tushili ya hizo haba waodo wandu wapu wafanu ya jeya ure hitwa waodo wana haho waili ne mdumshaha idarusi hajo nabo harisha hafu belu wakati na uso kati na dingo wadunga yabo yaoma zanga na kisirani za rondodo ala talumuni walumu anfusakum ngojo jwa ujaure ndo sinema upuwe wandu wanike mvinyo na bange wafure wajambe wo fahari de apuwa pa abenge tila mauri tiyamba midele na puwa fanu na swaro mona na swaro mushi shawo wao wana haho bwazali ngwaju kutondo wayabo no ili warege yezi hanza wajifadhi haizo warenda ekagawana bano go wambie na mtrawo parwa ko muri wajwa rengensi ya kangwanzo usi urenti wamba bititi bwazali abuga basa tuhambia abantu na mwede mwambie ukana utila umundu bazila owangazija wahamba ukana mbwa kunguni umao mndu yotoko zungoni
ewe ndo biuli hapo bazali ya josubuti wambe ukana na mumdete mzo mnishishie yao wewe azali ukaanza kutaka uamini ukadwana ukaufikiri ola baruana ola Yusuf Mohamed bwana ola Mamadu ola Shirafi walanda odo wapua emotola jauro hitwa basi engeti doana haho wajuka waranti wajua wandu wanupia wajua wazinga rabo watondo kamona na mmoneze message na mwone message ya Fahadi dai na fanu na mwone message ya Yusuf Mohamed bwana dai na fanu na mwone message ya Dobi dai na Dobi ujoka uzitanganya pia bala uja watondo aulibi wandu wajambe na mnere yoke kamjanere yakati na umikani jao shemana wambaya ati ulawa ya ulawa wala doana haho bakapatia tu khalifu amri za haho bonti jua ekutona kata bofanu kapatia subiti ya jatangani waudo ajusubiti wambe na mu wala de mwana haho Fatihuna Lukumani ngene mhaziye yabo ushabo azali na mwambie na mwede mwambie yajue na mwede mwambie yajue ya ukana o watongeza utoula la wasihwaba sawazimbashe itwashi joko upasu waja fenesi la danguha Lukumani mwana haho na Fatihu na habari ya ukana ezebi mazirenda ngwa unawe ya ukaka ujoshinda ya msoveni eketi lukamrenge ntimti parjola wa yabo na ngwa unawe kango homo hufa ngwa unawe kango homo hufa anafungwa antoa mbekana ola hatoa haya nshimbabi mbaba hatungesisi waonu kana limre hitwa ribezeri renge litahe wandu wajwa ribiridi basi kenga wenandazia ubeza haraka uambi mfumo unu mjuhe mta omwede zanyu bokabati nsi jo usaidi ezenti pia ngizo na problem ezenti ngizo na mashaka pia kabatu jo jwa renge anviyo ya temajeshi ambe mwa tuko ni kuacha unawa sawa ilo kwa people inu pia walienga au hasibabu ile mnara mwe wazungu ese service de renseignement za wazungu wajwa ya ukana wakomori mwana utunga mwabioni zabidi waile waikwana wakomori wenchi ngao na relation daona ema panafricaniste wakomori ngwa tanganyi hao watahe mdu johozwani wo yabo eke wangari ya wala yabo ngwa ingao wana basi waisawa njahara wanu ya ukana na rimuzo utungulono wandu wala wano eshatongezo wandu wala wali ngao da wala himisa mafujari wa warendona iwa wawua ono wahibi yana chau chau emnaleba wa mzaya uo wandu walo daona deja wandu warere wazenogo wanofiro zitujo zigulana ukavokaliza zala wanasiri na mnaila zala emnadaba wa mzaya wo mnaitwa da ho uo wandu walo daona wajotsa uwa yatendea feraha nawe wallah ho jewiri ho tabasamu ho widi hezetwa biyami chakutunda ndo hambia renga nami bobo asumani bango no anu amagasi sina wawenza baraka wanu mitoto watomo amanani wanusikaka ni wawaza ntibanu wa munafiki Allah akaipasani ukauso na pashele garide mimi naoni waambie mitu waambie abonge unishile bo mkababa utorega kani mazima lijo hufai isma'u minni ishili yabo mkababa izo niwaambia yao ya ukana wandu walo komori yabo wajota uwe mwanaho yatendea ao wanazishenzi wa wazaya watende wafe kabla ya hao wajota uwe zenu husi wajanizo zilawe avayaho wewe ho ujewiri ho tabasamu ho widi hele dharau kezi tuambia bisa hao endabo ukweli bwa tukufu abuga mwabio kana keda zambwani wa Misiri keda entufidahia haina namna ikayao msaka mwedao haruma mswiba efamiti lelo owindo bya to zero gozina wanu sisi karjana rapua bali bani yenge mwade shanke nguto selegiri abari hato wa vocali zilawa Fatihu banu mimi ngamtukada nanikiwa rizanti halizon tuzamba banu shazanti haukana mimi naone parents kikajan saidi ngamjode adurusina jau pia no tabasamu halafu ebanu ngamjuwao baneshe twange shirao eshetwange shirao Fatihu rahane yarema enye doa na mdichili babibiti majamvi na mavuna mavushe na machakono kono na mnishile hizo na bao wanu mnaitwa nyendo wa Fatihu eshetwange shimro au gena vertige rahana mbaba banu kairi mbaba heshetwa rahana ezabari bana mtuko bwasili jomimi banu mnamoto mele mjoko bjani ula wanjoko byengwana wakomo Fatihu ngujwa ukana wallahi la ndimu usra ifamia hao kwa udan la merde total kabati mpuho au kawawa wahibi wa dhara wasijini wana shawa wanzani wawa wateresa pia kwa tuko wara tennis ondongo wasasa nyemanyo mnaharamu wenga torema badi nyina ngozo badi nyi chau Fatihu
aka conseiller na kati na rogo za mbabe hatofanya matindo mdaringa ile dabali la lirenda conseiller na ingujo kama na za adaba hajwa kaza adaba shangu lirongo lirende conseiller hatofanya rogo dazivi ange conseiller shaina mala bado ngwanzo Johnny Sebanu video tukanta ni mrenge ha bo fati kairemna mwana wa 15 wa Mohamed Sisi ya akili ne charisme rana ubo mnadaba ta anga nganzo yake secretary mbaba hayro abaruwa hula jangu tetelewa henda irenga amba tiundana no tokofu wa yero abaruwa fakirwa shamdada para majeshi hamanda yewaje wafikiro ushenzi hende hawarenge emana ngwarenga ndo pokon mwajida mbaba hangu bo fakir kwarenga nao aisaji tatanda merde wanuruso jojo ushele wabanurunde fakiri hawa lukumana wa fatihu fato ulana pia watu sisi rivukeri la urengensi ya hatu ambira mwedezanyu bofili ya zamati lirengensi hatu lirengensi fatihu waka ufikireze scenario zinu wabwa itima bianiso shangila juzina rongo za wa mitami hulibanu namba tike Ibrahima mzeye banga bwandu wamba ijokiri uke kujini ke valeri ya haho bo Ibrahima mzeye udaze hari umnome secretary shabora dévoiler secret akwa jabire nzia ita ngwanzo wabire indwa je abasa ngwanzo wabire indwa je abasa eyo anzo wabire dai bala fatihu akanza ya fakuwe bangu wonokana ça va durer et katino mon secretary wahi gouvernement chez Charian chakomo rikeshi jahanti ya secrétaire wahi gouvernement wodo jo remplacer président e kahafu ya manga mfanyao wala tila wane de nake secrétaire wahi gouverneur Ibrahima Mzee de mana nakautaro muni donunga Ibrahima Mzee e ke Ibrahima Mzee hajari mneme ministre des affaires étrangères hayi wongu jojevi wa premier ministre e ka Ibrahima Mzee anomewa ngamrengo e gouverneur mimi e katirenge amtomba bahangu e Charian abomido jorenga parce que amido le gouverneur Ibrahima Mzee kutojoba ke ministre mimi ni ke gouverneur ni le gouverneur ne dena ke président asha yu Ibrahima Mzee jokiri ke kakiri daina mitami huli ila demana naweza na kamwambiani bwa tukufu ya kwa Ibrahima Mzee ututoka kufanya betizi yabo utifanye betizi yabo bo Ibrahima Mzee ya uka mnamshensi wo mnadaba wongu jwa hurari yabo wende nekena izori wona warume mapicha na zinu sha utusubuti usijini e katinde mi latinde ma hatindo msomo tindo mjiwa puha sito hutondo wabo Ibrahima Mzee kondo fanya betizi yabo mtiro ne boda daza bantu akamna utamsijino mjiwa hatu emana shewa haula wa hafu muti abangira rwambia kabati za betizi bano mahala kazabana bahifati uba yishira basila nge secrétaire wa gouverneur e kabya kana vwa Idarusi mdomo mona ida irenga watu haruda danganyi hapa fati hoshe twake joka upasu harane yare mwa ele jembe ye gutabi horana mbaba hebo komori aina usiku wala alibo masihu wacha mnajiti prive ambia Emirate banu mfanya wana mpare Faransa no mbona mpare jao haja hunu haja Faransa bunu haja hunu le Bourget ndo mpare jao Mbappe saya he komori yatu inde bana mtona batoli kamta toka na batoli ukeri yali yakayabo pia irenge abasa wene wanzo wa no wedzi walo meki na mdini kaka mtani kaka mto wan inde mani ya mwishia o meki ovumbulo wa hamu pia aburaha mkana mapesa kabaja kankodo harumwenzi myero wa misada na Ethiopia mrenge mtodoni kama conseiller no azie e diaspora ne maopoza wati wonane ari president kana kakana nafasi ari ila rande vyatu ipula ila jauchao wandu wa pia e premier ministre hajawoyi we mdulo nakili wandu mangale kangurongo ensemble e ma député pia mnara mwetu wa ikras bana ngono mdudu hazi lona akidi ntida na tuteze darmana wana namba hawalaja jawana wana kisirani wada warondolani fatihu ngole arondo wardo mjomke ma député baba kwa mjom ni vote président de l'assemblée la fekami président de l'assemblée ngardu pesa fanya charion tueri changer atarijo si changer ya wakati hiyo amjojo ka president wakati kwa mjom no ministeri chao halafu wala wandu wa bango wandu wabewa akabati confiance tena wawadumiza babo bahibanu azalidi are mwale jembe sheutabi ho fatihu ya mremalo haukaye kutomba mbabahe ola hawa wandu aimahangi yo minji shayeye kana usubuti ya njia haruma deba banu emnadaba ganto daringi ensemble wirenda la fin twabili ngwajo lisambaba hausumu yafe abo président de l'assemblée de Ourengo inde manana tahadarisha
ni wana kisirani au kanyi wana kisirani ngenyi wandu mwasoma mlonari kamjacho kiri mwede mwanjie okapani no mabajani hamnafati huda mnadaba kata to paro joka bile mabani ya ele bela Dr. Hussein Sufia hapo watu wamengwa hadisi mabani ya hewahe na ribarikishe komori hawa ulezi hawa lele waupia kata to subuti bahibano ya remwa enyendo mbaba hahe show kozo fati huwa ukakatujwa ngubiro ndapo owandu wa mzingiza deja haisahelewa yokana ngwa muyengao ezabari wa muyengao mnamoto mtovaja burhano wa mzaya mnamoto weyeda baika chata izu ambao mnamoto weye mjawiri mnamoto weye watu abiyami yabangani yabo kwazi watu kufu yabangani yabo so wandu walo daona wa mrambu wa pia panuka msambo no ili wado twakanga lijuwa wizu arenda hao wandu wao wallahi kaka watomru nampara ikoni ofa habari banu weka jamdu kando go ndo tu azitu sabasi tima jitima eje timba pare timba go hata baza domination basi mzee watu rudaba shanyira shogara hana mdo wa ndani babo ya bomtomu wa hafa weka tina mala to esino bachili silichido maudidani chido cha utao wamruazali bo wakomori wazali waongwa mienga orana si koja bem emadia hanya mnashonga woi utabasamu no widi no ujewiri ahibeze mali ele dujala mapesa la wadi bita unu ya jia hulo wanu pa lizika ni Banque de France ngamona malaba mapesa hatu 6 milliards ebandeza 6 milliards ingizo dahu zila za persona nasa ilusola ni muzisa waniba ebanu baba ujuweza 6 milliards ukarini kwaso ekarini kwazo 6 milliards nazira ya zibali owenyi warejezi waso eze 6 milliards nazira enda persona hizo ngeka karjari jezi waso engapo ndo wataze mapesa hatu warere bushini wamba mhibeze eze lengo za dhahabu za hatu 674 lengo na mdere dhahabu yatu baila ila joka rifanya ndo zinjiri joka ngamjua dhahabu mairengeze gramu sile belu sufa jihadi pia na mrejezeze lengo za watu akartua ne zikahuni wahibi wa komori hata wajua wasibushi ndo wahibi basi wanadamu wanu kama mabilioni bwa komori ukana bwana ya masikini silamu mjezi Mungu aedo koi wana maana nikuwa kana fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu ghafurur rahim idh ja'atkum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadunnuna billahi dununa hunalika butuliya almu'minuna wazilzilu zilzalan shadida ngelindi ndao gwalindi ndisiwawe faminu idanganyi heze nafusi habari hadi soteta noto avocado ezibazifu wanu abasasi kartujo karifanya wala yesika utoka kama deranzi hale haisashi ndo wangu tsobwa mwanya ezevokali kazi besho wala weilo bya zitowa mimi chao kama shelewa ila vokali wata wakaula pisa mzade moroni zila mengo ni mwizo Namba washile namna alio ezevokali pia ngezisirukileo wapeshe mruda ibale tai ngazibesha wanu basi wanu pia walizimbiza kabatiba mdulo na hajanasi ezafanu uzajirinde ngwatu ngojibata olafati hude ya telefoni wamlevi unamuwe yafe oladukumanida bashide wengo zo rifiti na banizo ndogo na ile wanadamina mwana bana mbaba zila wapia shabanu wandu wanza wakesura kangwa tuna mabala maore ula ngazichana mwalina nzuwani alafu kacha kwa mile security aba saka mwambie kana security isangiyo suite kabati problem ezio baki yabo egarjo wasaidia ituhale banu ezebieza hao banga mjua wandu wa uliliwa wakanza wafanye zila zonse pia hapo hizo ngarjo mparani banu rifanyeze biera mbe na mji salama mtawe mema favali ya jerudunga neha haborana na bori joka ila razinga rowe shenzi wanu rirekipereze maliza wa komori haina uwanzo ya reje komori enti ya jale yanu yafanye hazi ya jereje ya usalama Allahumma amin abogabo etwala muhimu ni mmea oni bana etwala muhimu ni mmea oni bana bwa komori ngamu mmea oni bana wando huli bandoni Mungu wando huli bandoni Mungu amu mmea oni bana antilo usiku lelo unu haina mtu yatoka jumhamba Mwenyezi Mungu na harakisho mangamio watu manazali haraka na mnikubali wandu shenda yabo wanu mihanza ya nefu mguna saruze
omangamio wahe emafujari yanu haraka haraka. Allahumma ajil hilaku hadhihi al-ailati al-ijramiyya, ailatu Othmani Ghazali. Mwenyezi Mungu na kurudishe omisowa hayo. Halafu sisi jirido hamba nasrun min Allahi wa fathun qarib. Victoire ya Mwenyezi Mungu yonge ila wao mihononi hahe arifungulie wabashiri mu'minin. Jaribu shiri anesi wa Komori au kana eze miliari azali hapashe misafara mingabi wa Komori. Dobi ujojana mbekana hapashe misafara wada hadibelila chao. Utorenga mali basi yoti ya Kairozoni yo pashi daina wantu wenda ohila nwanga mizeze mali za hatu ya hisa haruma loteli wa Komori. Eze mali za hatu zisa haruma loteli na biye za mvio na Kairozoni na utowa jira mvio wa Komori. Inde manarsona machi, inde manarsona mwenji, inde manarsona msomo. Yabaki wa yabada wande wa yae haiho isheleke watao. Shaba inge watao. Yode bwana hangu damina emrujoka ujabana. Eza hangu mimi. Ranzi Umaru Miradi. Uja Salimu Ichabu, uja Ulamu, uja Rafsanjani, uja Natuiki, uja Elarifu, uja Mamadu, uja Sana Hamadi, uja SMS, uja Dr. Uja Shafwa bin Sharafa, uja Wawonti pia. Ntumwe na mdru ya wajokaza ni wambia rogo njo umwaza. Kojomba humndra. Yabo mwishi ya Wakomori. Abu wa uduandu njoka uwalinda njenu wambia ukana. Wala mka ufikiri mahamina nenga mwano. Ni mhalie ni zirire ya goshi na droiti risomeze utubari toeze malizatu libale legaliza izo zonti pia. Halafu jerengenti hatu mdopitie watu. Ngamtuwaze nuko watu wale walifanyia. Ngamtuwaze nuko ezetabu wale walifanyia. Ngamtuwa wajomba hatu wakaunu pia waliswasumu. Wanu mjomba hangu waliswasumu ba. Mjomba hangu. Wanu wada ubushino wada ufiaula. Wala tukana wala wafu. Wala wabana mbeze mpashi ebeze ezongozanyu izaliswa menye. Inusumu ngabo sumu ya Israeli ngabo sumu ya Rusi. Wakomori ntujoke ngabo ya Faransa. Shangabo pazo ya Israeli ngabo pazo ya Rusi. Azalia nda azire ngabasi ngabo za utonuka ngabo za utoliwa ngabo za utwaru makafu. Nducha wana sebu urengeza mpaka fia boko jotao. Njo unikabnu. Ikea ni bantu jalo buchoka. Ibalo bala. Tei wana masusu wabala wajawa ile habala mruwa no bala. Twabidi shia. Rashadi wala mbwa diswasumu. Hasani Haruna wala mbwa diswasumu. Hata Saidi Hasani wa Saidi Hashim wala mbwa diswasumu. Mzee wangu Abdulmadi aliswasumu. Iso kama tuambilwazo. Sha haina rogo zihano wakati wa hamba. Haina mru wa subiti ambe unyimadzi. Mnamshenzi sojo wala ndapi waliswasumu wafu pia wa Komori. Watino wale mwemizinga. Alafunga rijwa wese malizo. Wazirenge wende ngamwamioni banu nyiwana zijana wa Hesias na mvumbu wani banu. Bokombo, bo Mshinda, bo Sentani Mohamedi, bo Shahid Ben Masoudi, bo Mamadou, bo Ashirafi, bo Omar Amirali, bo Dr. Rafsanjani, bo Dr. Ghulamu, bo Natuiki, bo Salimu Ijabu, bo Dini Naswiri, bo Shafwa Ben Sharafa, bo Ashirafi, bo Hassan Hamadi, bo Metra Larifu, bo Mshinda, bo Kombo, bo Mdama, bo Kaisi, bo nyoti pia. Kabati mdubano arumanyi yinyi. Njoka ukana rugona zeni mwambia arumenti ya hatu yinu. Njo mwazange njeni mnde kanga mazini mwambia za kweli za henti ya hangu yinu. Basi banu kartuwa na banu baje mnda. Tumra tiye waja ngamjo nikawe wana udase. Besi hapo ngamjo fani wadunge wana haramu wanu. Kwa isawafu. Besi ngamjo fani wadunge. Shabanu gari wana wikiaji banu risoventi ya hatu garanzore ndi haraka nandro. Rekiperize maliza hatu wana haramu wanu wa fake msomo. Ujuka ujaya taimba yundu upia wakomori wako radhi. Ensemble jomfwe tiwa na rokab. Kabungo diaro do wana nzi wana maburunku wani ya jaya warengi. Aria wana mema ministeri. Entabida wa. Si Regis Sambwano Fatihu Tedesa au president de l'Assemblée. Abu namfoti wanu haraka bo. Namfoti wanu haraka baka. Eke president hafu ojorenga dobi. Wamlise sumo entabili ambe. Abu Fatihu ishe de sharin. Voti nasi vizoka urewa. Pati jabdu wana jaramba guwa nzori wa voti. Yode mana ni uparao. Wabdi soif da wene grupi ya hanyu. Mlo Komoriyo. Mrasi wana arivumbuli ya voti. Baranzi 2018 ya talelo. Kamti na barogo maonesa ukanyi maopoza. Kamti na barogo maonesa. Voti mbuha kamjadi isa. Kamti na barogo maonesa. Abuki kamnada aruma voti tena. Kamnada aruma voti. Na nyinu wantuwa. Watike mduwa na subita jambango da aruma voti. Joko uendesiwa ni idirisa. Nele jishenzi ele jina haramu la singani lida.
le purunkula singani watike mnduana atamba kwa twenda ruma voti joka wende siwa ne le purunkula singani joni zoni mwabia oni bana bawo mnahara Muhammad wantu yenda ruma voti ngebidio ya kesu ile ukana ngaboseni commission électorale sur les joka indépendant chati des embo azali ne maburu azali wantu yenda ruma voti atinarede e mabusidu me mafavadu yo cour suprême yala ikala de tkaje wende wa baye ezenyi kudu je ma sauver manga ça c'est cour suprême dai wati je mdubanu asubuta cha bagu rivumbulio vote si wa Komori basi tombea e wanzo wale wa voti nende ya prepare o wantu kwa ende saze voti ya juo wantu watu kwa ende saze voti na nzinga ya chiambe ngo tu candidature be utu amba kutoka candidature ya vote yo joka wende siwa nele puru kula singani lila no washenzi wala amwambia libana wakaze twa biaza wana haramu wala wazirenda wala washenzi kenga mtodo wa mambia na hindeni jaja wana hawa haramu wabirili ya jao izesa hani shami meze twa biaza wana haramu wala wazirenda bana bana kutulo violence jao kama nzoni bale mafuli rana mwa unjeni wati mwambia kama mnafikidu aina mndu yamba hasomo yabo ngwanzo yake deputy ngwanzo yake president ngwanzo yake maire utu ambango do aruma voti zijoka organizewa ni mafahavadu yoseni yala ni maburu ku ya hema kuru supreme yala womshenzira hanao sho wantu yenda aruma voti mbati ja deplace wadza hatu no baba hatu tsena aruma voti boko bayingo wamvoti ni kamna yenda bahano kwandu ndao ekeka mjama nzo mwenda aruma voti ngama nzo mwenda aruma voti na mwenda prepare wajuka uzendesa no wajuka uzibirilia no wajuka utaweze resultat e ujajamba go aruma voti womshenzi ya pulani azali womna pede ya pulani azali ya jia fanya mabale opposant shakabatiza voti no ana haramu wala tena kabati voti no ana haramu wala tena abige eni ulana mahali za kufanya kampani shabana basa indifferent shabasa ino region gajija rtole article inde shamanga mizani na mwende sana banu code penal gaba na mtomo de sanyu baba sa kabati rogo banu ngasi wa unjila na zibani basi utowa unja wandu zibani na doto weze fatwa hinde bana nimwambia ni nyandu mdo hapo wahemba udo nyandu wahemba udo ngamwambia ni bana barugo ni meya ni bana lezedu wanka hemnyezi mgoe kurubisha harakisha omwangamio wasumani azali daine famia hahi wangamizensi hatu no roha tena do wezensi wanezembo azaza zo michini haya jana vikana na wenda wanakema kantita wangu be hana serse c'est safari le kana kile region ya tukechongwa na region dalibi des régions mdu compara moja mpishi na ba muliliana enyo ndo mauliliwa majama mlali kati menyele ni swala ya rudi mdo sinale nyino sasa nyino baba nyinga mchuko wanada do butuka wanaba tuko hospitali jana kwa mchuko wanaba do biule hapo tukamba mchuko wana anu muliliwa banu muliliwa mpara mumpishi ganyina nsaya ambe sema na basaibide ni mrakena mkasi ya dopoa papi mna ndini ya hila yofanya mainu sosiso na mergezi au mdaringe shona dia pose baichao ya pwe mna gato wa heali shaka kamtina tuchahula alafunga mura mnabuzi kamtula shaka mwenda mpishie balo jali kenti wali tona haya beswa nwe bali besandi sashonga ranzi hale mtate shetani woi kamu mdanganyo na fusi jali kenti litowona haya likenti wo msirijua juma wa himiji hatu rakaja swali badinga mle mwambia dase ndiko sasa utubade zitiskuru bawo shetwa shidungo mbragudora marongo yatijwa shidwa ile kontro msirini mwambia dase pe bandro fika tukopo wane pa mtolole mwambia dase richo sawa tirizini alafu lijidu botara jani bo msirijwa juma lijivurize David utabusi David ewa niko tabuswa ile mdo ule shamba niko tabuswa ile bo sera na maende fero kumba wa baba matwi na majomba nezemba kati nele kumba watu heka dugo heda dari mbali hama bana ngunjwa dahoni bana lo mijini hani bana lo mijini hani aida juma basi mtu na mbali ngana weda basane jifiri ya mjo mwene keshi jaro jo le gitwa la mdo wao basi banu abasa yenge kairira hani wana hari mwani vertige amtolo ti haba nyuna na zalisi jara mbakana tishi harumeze group yokana na msage mapesa ribe hemaori kabati utaka mapesa karna utaka mapesa garita ngoma pesa rendera taho o wafanu wabasa mapesa atuka utange wabanu ngarenda ora watahe abasa shaka batsa mapesa ukana na mteta abo bani ajala mkomoda ebanyido waona wo ulala wafu fikiria zilandu juza tai ya plage wala la pia wafu alafu ishia uka
baba buloka neti litage mnali yani aina mbio juhaye uhe hajirende Bill Gates wakati la jirende ukaide yatunge informatique na Microsoft iribu akanyo tita ino ni wanzo na saidia huno ni wanzo na saidia huno yenge transparent na mwenzani olo dari ali aje atiro photo ya rebeta pia nzoka mnali ni tweet mnika widi anti hapa au ya ibite history no yone na mdati makaye jala tuambia kaulu la human apamla se defi bala lokatu jua defi sho hindi ele se kanyate katicha katicha hindi namtulila wabgabo tika ujabani jana benyi maopoza mloko mole wantu bale wavoti nende yafanya hata ya changer seni ni cour supreme ya kesu ile kweze mbwazaza ali yanuma biba mituzi wana aradi ele wakati ndugaisha kama jawa adu ajoga wafanya stage waja mjeni mobonze haja kufanya stage ya formation ya uso renforcer sécurité ya numa bahana buzi wanwa dola la dawo wana buzi tibura wana buzi wadungo usaya waonge wao waparwa wajwado fasirizo sembuzi nezen wawanyanya wana buzi na maba abo misuri eda ruma wa busheri eda kavula banyama ala fuende bala utondolo mbanyama wajam napa habala nyao amba arimpli mba ntondo ya indina bo mnikea e bwana wala busheri wala hatinzi wala anikele pa mnapa hali wala rudia amba haringo ntombuli mba indini yomba inumba nyemba mbaronyo yabo umtinde olaba hampuli mbimi mbaronyo yabo umnike aleba alisofanya namna ile mnika alafu wala haringe mbabi ya hula wala ngwatwede zaba hangeila wamba ni pulie le pa amba she wala tika ufasirizo mnapa haya kahamba shami tijo hambia ule nyama udonika amba ashe ule anambia ni tondole nini ke ile ama tuko fasiri wona droka kutuyele waizo mnapa haya anza ele jeshi nduka bwana jali forme wana wazungu na wawate madina hao kwachi wawate madina hao wawenzi wasiswaru mabinazi na maidiro jambo na mchobode mwake majeshi basi bamshina mdodingia wantu pale mrajo jeshi atwenda asome kutwanzi hari ya paro ende azingari mduda hodi ende aibe mtuzi na ziwa dada ende ya parso ya kwendesha ya no mtuzi uni opishi yandu chatima byani bandukana na mwede mwahule sumu za mabo humke nizo yabo mwabe kari wana mwa wapula wa choma la honya bo mburisizele indinirwa mwe mituzi jo kari wa helele yo pia rwara masi abo pia ende rwala sobarini shamhara uleze sumu zambo ya mabu kartina jeshi komor alifona barko kwa jawabiri levoti wono Mwenyezi Mungu nzuani tawala wala wale warige makiesi wale wa yoba obarino ndo tongo abonge abo mimi yode risala ya mwado nakabujani mwabiriwa ni okana nzazafanua abasangaru mwa amani barumba Mwenyezi Mungu azangoza hizirengele haraka ya roho nonongo toto hamba ina tukanza wambe Allah wako moringo ajwa ya ukana kabati mdia jusubuti ya khalifu izo azali hamba yabo ikati ndo wana hae basi na mdumsha azali hamba fanu ya tula wewe wa zamba azali hamba na mwende akanza ende ya tihwa ya angaliwa ya jiambe ewe ndo bya hupuwa bumna haram Allah henge fanu havumbu wa mdu wa opposition ezendo gozi patiswa neze message wallahi ke wajotende watondo we mdu woranzi nge waje wa uwefanu shemana wa uwafanu ndapokana olalu kumani na fatihuna habari bonono amwenge gojo fanya direct zabure yabo shwandu wajwa ya ukana o wazali walando ekuzona kati opposition ata ndachangani kama tsaje subuti endurance gejusi okay kenwa zo fanya direct ngojo fanya shakabati utukaureka ndiko zaho yakana kutoka ujambi kana kweli bano ile arifu ngena ndoko okutoshena mna mtuko msampanya bana wala mfanya baadhi ya baya yandi ndio ndo bare nda ya libafanu ya Mungu alafu ile maana kauja ya sove mafano abunga watukufu timizimjo mjo tsampapi ngamina twala buni msahoni bana dezedu wanamnikubali ya ukana ngaruomba uzedu woze nsuzinu bana yesi mnguna jani wa komori wahundane na uzade na do mangami wa sumani azali wa haraka bi idhnillahi alkarim sabari ezenti zakawasaidia bonze waisawa tuki wa wale mwanao leo ndani Muhammad swila ja yamba rogoza mradi hapa ezabidi
o anture hao waisangu atungo wodo atoe vokali wodo amba chao antifo ziba ranzi azalia wamzate shetani eziba zifu ntsina mradi bana basanga tungo fikireza ho wana sikartina ndaze katsimbili suangari pashauri taurendeza trendera bakia rumeze za wandu hata mungu ya juri tamani suwa karifanya hata pako wanaja basinga bubaba la mndu yamba ukana ekaka mjabuje ngwa juwa ni hata wa mhuzeni wa huzaina shilio nuwata hewandu wajua wasaidi sheka mbuje bana basa kabatu jo subuti ya betija ekambuje mbabi bana basa kabatu jo ambetija ebanungu atukamba ndo byafanye zitando zinu ebando batukamba halafu wala wadu wasaidia wamba banunga tsumba gasaidia wazali shabanu sideritira ma problem parce que homsaidi wa hema katili wanu basi walini karali kume vaila ntira kaurengezera lishihwi walidumiza kartunda zira ralishihwi za kamhimu ezindarali kume wayarilika au katisawa ne dhahabu ne legashi ne zenogo rirengao waba sana rito wanu renegocier sino wajo huja yabo muyele wabakomor abunge emnadaba wafatihu hatu hazungulia hata basaida kanti banu ruwe parele shahada bango trawonde wayenshi ntsindo aja tosikiro jo hufo boy mahala ujukaya sheze nyumba maziwa haizo kamna uzilala iso ndizo mwambia wani bana kamna ulale ze nyumba maziwa hamonti kamna uyenshi tranquille miti kampanya ri miti buruhani miti tidawala makandida wala miti Abdalla gone grupa hao mimi miti dao izo nabao banu izo ndizo Josephine mtwanza na beja mzi wangu mikoni amadisi zamba kadombili nozifanyishishi tambe katifu azali kuna uswaliza la kurunevu ko jobeke ngabina mu katifu ehitimage ijo usoma yafanu ko jobeke ngabina mu zombi dizijiji abana ufanya mitingi nami banu pali banu emitingi mayindini yangu ajonda wasali mshana nikeka nijimwa unda hubi wajite fijimi na nyumaniyo sharanti ya madagazo ulo hafuna mutu yujo wadunga kamna ufanya rogo banu wala kamna urenga mvio ujabanu mlahe ya ukana azali gupashu mvio kada gujwa swililera kada railinga mina muoga mipari banu kamna uzifanya railinga mina muo rejimu ya azali kuna ula hausi kujoka upasha mvio ujabanu njamba kutina mbabiza fidi ya na mbabisa wamesi banu shara ilinga mina muoga mibanu kuna ula haukanga mrengo mvio kada mjo jalera kada ruwasi banu kuna uswaliza la kuruno evo msiri waho wakomori ula bala kuna hamba ukango edo ambasadi ngeriche jowo kuna ngojolo alala jamtulu railinga mibana ntuja komori kuna uchahuneka uchahunu gojo alala nto jala pitali na bota osikyo tsambiro kantije banga ngamjo fungo aruma la pitali salpetrie noti no ndo yabala kutaka yo aribanuka tijira pitali tijimi ndo bima boka la pitali ya all net tijira hupi ngojolo bira chao arumwe manda ya kamili ya hoyi mimi tinda wala wamba ukana la patrie ou la mort paka ujondalo ujonda beti salami paka mpakani ngariva jusqu'au bout aga finaliser o mitinda o mimi mitinda o mimi kama mtoto juani yele nitawase hapo ni parele shahada hapo ni badia ina mdodi shwa na be hai kale dodo usiku na umbio na hizo juzi tizifanya juzi la courneuf wallah coupe ndini ouverture yahe Jeux Olympiques ikaubulwa oandro afikiana pia ukangane nao msiro la courneuf ranzema si hujele tasa yana mrukusoni para bofa arika iro ndo tsende bofa banu nge video to ke armo ndo ko rumenti bofa banu arile le sécurité qui est très renforcée arwan kwa na fanya petisi na kairiri zi ribuli aja swaliza pia haina yodo sikana kaunjaro membaza group za masakala hizo ni rongo sababu wafikiana ukana garenda azalika na swaliza la courneuf sikada mina mwanama uparasana medi mtukufu ikaya washuja mengoni mwa shujana wana mtujwana hamba rika gardinor habe kazala ja swali sala kurnevu wakomori abo abaisari nyali ya arilaza la sinona shatu amweshelo amade abasa asanameti mtukufu uo hatwambia Mohamed Daoud kiki yoka namrila wa mdu wa orange amrila we kaka mtina action mwafanya parce que mdi promet kama mtina mwafanya direct odo ndunko wanza basi ntsoleshele le kalima yitu azalingo jya swalize banu eritu wafikiana da mino ndo pia hata usiku ya bidi ejuma ija haina mndugo tonere avoka bofa kairi tsende utejo ndo ufumbu huwa weche bofa tsinrenga avoka libala tiba beshe ti transfer sabashi ruwafikiana ukana azala rizia kartwenda komori
paka halawa basi watu namba kana bahiba ikana uswali sabanu mala rjo watu ngojodo wala la izungu so hiyo na bajirafili odai honda ufanye sinema shama hala ho akomori banu abongia wekenga mjao na mjeke kamtuja minga modo la korone fumi ya modo na fe yabo au ngaba to fomdu yabo au ya fe yabo azali ti balemba bisa zindu za hangu unakaela mbani ti balem namkoba ti bismillah titawaza reshadatan uradatan waswili taratibu nione zeno kwa namna tendeti wala la mnapo tom sirini nione namna ndio ufanya kabati urambo ataimana amayi nusa saadi Mwenyezi Mungu atumbarikisha salama tu ngo bana tabadas uratatesi yabo ekatifu wakomori wa nshindo mitikaira hana gazo mitikaira hana mutu mitikaira hana fahadi mitikaira hana wekatifu shatamba azali kuna uswali zala kurunevu hari hende haka karibu na duzaho balala kurunevu bada au kajaje ilade mano wabamu wa hahe wajuha mu ayo kajamba kujaka tukutanda nyisido mdugwana mwabantu baba na ndugwana hamu nao ngabo mriamba ukana aribanda mbo mzengo tukujaswalize si wandu haya burisiche ola mndu dao shaha gutambiyo basi bayambira mailamba arriyao ajanza yaje yakanza yaje shakana huche mduwana mbekana oba kana huche wasa amba gutukanda hundwachi sha toujours jara mwa bala wakakaribu bala abiga bonga mwabioni ba na mtulilie eza mzaza fanu ba Mwenyezi Mungu tumhifadhi karna ujwa uranse bwana basa ribo sumzaza fanu ngebidiwe revenge eza ngo za rendo fanu nwana hatu nwana na shwa hatu no mazuki watu wa ula wa hafa ngebidiwe revenge ngebidiwe rinjilani sibani yode mana nambao amwado nyandu mlo bano wenchi wa hanu na msaidie liwambese du Mwenyezi Mungu yakurubishe omangamio wa sumana azali yode mbargo ni mea oni banu mbargo ni mea oni banu ngamanzo mnisaidie wallahi zentuzimu lidomba dio Mwenyezi Mungu nakurubishe omangamio wa azali sabari obonze zetizo bonze wa isawa ile okana ino imbecile ino voyou ino criminel ezendo kozila ziwa jusa muo weze siri zahe moto la zalawa wadoke mafoto ya Isaya lawa neze audio na izopi itwangeze famille yo abadi banunga si chao bano wadiwaza watukubisha na vocali zilawa andupia shaha ndongo andudwenda ambapi wao isango ajila umuyo kutachuka mtashono nde balari tukari mdisisu mu balari tukari panya jao balari tukajao wajila umuyo yakamba ya ulwa wando no ambati ulwa wali tukari pizza jao karitacho ezela umana kusoma udo atongeza we chao zena ufali pia Mwenyezi Mungu wa soliti ngwa chungo ujimana wenye na ufali wa shile na ufali jwa urengwa deba ngoparo ni mza shonga mjwa isi wala hambi ukana kubali ya ukawa ndio angalia hundu fanu halala nyongo na we mafoto tsawe yabu ezo dio tsazinu ola mbati ulwa uwondo bi ulo na akili ujo kabiyelo ukana harala wa president ala fenda rantu ala la jwa hundu wa hafa na bo wakamhosa wani kwa mjuka mumtia mwabe hatao mjuka mwabe fanu hatao abangezeni ngo izuwa jizingamana antro ya hao Fatihu hatu hangu antwe bana mtuka kufanya jene ni hule hamba taonde za bezo ngo isawarenda kabasi mpuho barini kuna uko president wa Faransa ranti babanu rimsutene ni haku ushezembi mazirenda zisa zirika ushia sisi de riduzulao sisi de riduzulao ya ukari himidi ya mafujari na mafahafadu ngari wasaidi yao haina ya babamba uangwe ezengo izonge zicho umweleza ya ukana ai yabo kweli c'est normal ya uka Fatihu shetwange shimro au haku Fatihu shetwange shimro au haku raha na mbabahe yare mwe pala akibanu ngare ndora dunge mnashonga we ritswe hula ngari dunga mnashonga we rimsutene ritswe ntikamili ni Afrika kamili ai mwana wazalo ikana utongeza riengwa na o Afrika no wakomori pia ngwa azali atwalo daona ingwa miengao wallahi wandu walo serikalini waego Fatihu rana azali ngabonga tuko kubalindi on type quand tu azali c'est fini il est atteint il est fini lui salam tak azali uwa isange feel bye bye wenge feel bye bye mwana nyasi yaka Egypte ya hafa alafu wenyewe waparo l'hôpital amba akhbaru mtu kadangeje kaifa hal amba min do mwana nyanyual akhuko da feel bye bye alaisha atamba wo feel bye bye abongo wazungu wajofanya je miswiri mjoya ya miswiri ne sandwich au kamja ijua bo mjombali amkalima unuko do jibwa nu mjoya ya sandwich ya miswiri au kamja ijua
aba wali ingeni mwambie da una suma ni Karim mjue ya hesa sandwich yo miswira kama jaiju abo mdo da ula sandwich awabai mlevi awabai tim levi da ulu sandwich aja kanti bala gulo alafu tijua la mbaba ya mwabiokana hey wala tuba lese mbio huli ndura bismillah ukensi ure bismillah rans bezaba kanti ure bismillah ambezaba ri utaza ndo bismillah ntile ni ke nemba sandwich ambe eka kujara bismillah abongo jola dawe na shetani ndi eka kujara bismillah abongo le dawe na shetani abaha bomba abo shetani yedaba engisa jaran so alone se makudone ma pizza neza ndiri ya jarro singeni mna sandwich yoyi shetani aranto e ma pizza neze restaurant zilo igo ale neze shaula zo tipi ya kyongo je anjeri singani Jersey mna sandwich. Iyo de ya wazunga ina hadi walo na shoga. Wazunga ina hadi walo na shoga kwa nauja. Wamengwa dunga ho. Wamengwa dunga ho. Mna mweta shoga we. Hongea wana mtulilie. Da fatiwe shetwange shimndora hana mbaba yare mwenye ndo bwa komori fatihu shetwange shimndora ebana ntukofanya nifanye nike president de l'assemblée ngamjwa e secrétaire kena ukiri na jorenga remplacer mbaba yangu direct elukuma ni wewe kuna ushudomu wa warenga wewe bora tutokanga je fatu fakiri jokiri aribu ebana ngibidiri tao ebana bidiri amuna Mwenyezi Mungu awaswaliti wao wajila ondotsi kena mbuli nono ya jeanjie yafanye jemza ze miswiri timwambia nizo fumora kanuo mzaze miswiri sijani mami selida anjie toko za suhu sibwa nono ezi ndoko za hatu da cinema favorian ngosoja mje wo hariwe wo urwa yamfera wao che ngawe hamade mzaze ya bira yawo ne mri yala la nembwa ya hahe ya ibirili yawo ya jia hime ya bwembwa yo ukanti ngo isoma unafiki wa hanyunyi wanadamu mlio abasa hawi bwembwa yonge husomesa we namna ya respect miadi haukaru mweze no izinyama ziko respect miadi mbaka tina baniha hawi abo jango isome so unafiki ulono wanadamu abasa wanadamu habo ko mza banisha utabikindu nje ngoza tuhusu banisha utabikindu amyanda mine mbwa ya hangu gajonizi sakana ya wemba yogo isoma unafika wemba dei husome sawe na mnamstemiaji basi hamba amba ile titwe langu ni buwe ikakujenda za hobo mzati nitide usome semba unafiki walembwa ketu nisome samiadi ngamjopulilie mbwa yinu ihusome se namna ya henda mbio 400 metre amba basi ngamjopulilie mbwa ihusome se namna ya henda mbio utao enti ya hatu inu ngamjoka ukajele puhu njoka ukamade hadisi ya hele puhu enti ya hatu namna iliyo wanimisanga muimaji wanimitwa mejeno mwanga miwaza ali izo nangali ya obanu dekaza lalao mwana ali ngao yao mjua hadisi ya hele puhu kwa mjajua tena bwali babana wana hadisi wanu muhimu wanakiswa wanu mjua hadisi ya hele puhu kwa mjajua hadisi ya hele puhu ne mwenyele luka wewe njoka mtaha wallahi bila amjoka ufanye hadisi yahe mwenyele puhu wakatajiri miswiri akana luka andwa jabalo skida wajua ule zindu hundu alembeza puhu udolile mambuda na uli afibu majifiri yahe adungele puli na kutolile mal alifungu mbonti alilembeza udolile mal ha Isabel Isajilend ha na mudati ayungu wala kutolile mama ndidi balaba Isajilend saba ele puli ni njo dukani hunu ngabo fromage
Ngabo mikate. Ngabo mfama kabati mba indu itso dukani unubana. Ha, inga mantona be hadisi za mjanga yana da huyo na tuparo hen. Eze fromage zilo banu ema gâteau neze ngo zilo banu. Ele puri dikel jala la duka mba indu zima ba hala. Shaija idungu ele buku la hwandu ni waiya opia. Lili le buku. Ele buku la hwandu ni waiya o. Lili. Inendo tungu lono wan. Na wala rantia shaula. La kaujalele buku la hetoma ya hwandu ni waiya o ze milioni pia. Ndema na nili adibu yoban. Abonge emdu jokanza tata zeze maliza hatu emala zanji. Emdu jokanza tata zeze maliza hatu ya sovo wandu wan. Ujoona. Entiatu ngiwama de koko nembaye wa miswiti wa komori. Fati huna zali warenge entiatu. Fati huna zali no wene fuwa famia hao warenge entiatu wa irede hamade mbaye ne koko miswiti wa lolana. Wile hata urudu hazi ngwa galia nao. Aina mbrandi sele kero neze kufuru. Habe ujwa kabanu usatile mwanawe, usatutukiwa nawe. Ha, esabari. Amba banaba usaunende hamada hola manywa hudi. La duzuha. Nduka tujwa ulihuza no katujwa ulitawa. Enti namna iliyo. Itona maji, itona mweje, itona msomo, itona robo. Amba enamna uliyo basta ngao hamada hola shima yahudi la duzuha limenye hamduka tujwa ulidiwaza ukangwa mbadu andu zaho no mduka tujwa ujali yenshi tena akakuso na magari tuka walanga miye mtu waeko kongu timbuliyo emba ujibungwa mbo wewe bango ama ventilateur ya hobo haya leche utozungulia bure na kwa ya bure na bukutu ni kamdumba hawa arukatula la hikatakata na bukutu ni kamdu hawa utozungulia bure yede na mnenti yo idio oto isheju zurul kama riba sia kutuona tabaruwa yakana inuti yede na mnenti hatu onara mwana wa yirenda. Enti apuketi na mbradi. Atambantu holi. Na mwede marongo bainge nkunzi. Bainge tijintu holi nda hivi. Na mwede marongo bainge tijindi ni mbale mchi. Tuduamba kama mchuko bandaro ma emergency na bukapati maji kapati msomo kapati monono. Wawata yongwa jonde wa juamu wa wenji wa surumen. Timone sanita ni namna komori wa jokaya. Oh la génération donc comme si ramini az les enfants si on ramini az fikir az afatihu ngamona wa namna utokai inde génération ça unity faja banu ja le tijida di ça tawan inde génération ya heze dimidi tawan on duka ramini az fikir az afatihu tawan inde namna utokai wanda wa shambani wanuna 2030 inde namna utokai pia bwana haram danyina rimwa mino az fikir zan ngamjo una vinyo na bage atamde de namna inu pia mdoro lonziani dona nti tsona maji tsona mwenje tsona msomo itsona unono ndo mbakana ngara minyo ze fikira nazo malaba mati onu mtsona tamaji ya la ya huno ya inde na mdo mwiso hanyi bo ananu husim ndigo jamwamba kasida ndo mwiso bo majanvi bo marindi bo mavushe bo mabuhu bo de namna inu ngamde de haje je kwize ngamkibu wao pia mwenzi ani hondo mdodo ani wala umlata na ndo le champagne bon husi. Sasa kama nyanya wa so utoka ile jwali wala ulitso wa so utoka banu ngasima si wa mtsana ndio sisi dera chao Telekom wane de hamadoi kabati shirika la komori yabo directeur yabo utibwiti Zawa no utabali. Umeza shoka ya tawali ya Egypt ngama de famille ya wenza shoka wana. Enda takre diara lishiwe.
Nda telefoni ukangu komande hariko gulo hariko aba kido hariko majana manani yomba ilo alifa mingo mitsano amba majana manani hamba majana manani ebanu credit natia basa waudu aliba we eze hariko ni ula au banu ebanu no wabunguze majana manani kwa hisa akemba credit sa nge hisa oda boy fasu ebanu sa urenge mapesa nao ya credit emnati wa hatu wabwa ikatina usoka tina dingo nujo kanza yenshi komori yabo nganzu yakene maswa ya no abasa sir amini yeze fikira za hatu gasi si andro amini yeze fikira za nur el fathu nganzu bli atike na haya atike na usu atike na dinko wede mbijo ko sugitia jambe ngwa mbijo komori kangwa amini ze fikira zaza kama demdu yakando banki ende yakope mapesa ni maswa nezerabo majindu yatona haya yatona akili sir amini yo sir andro lo ngwa ni mweze fikira njomba adwa va ya costume abango do banki ende yakope mapesa basi onjia bala ajirengeza bala mtao directeur wanyu abuli wanji abwa hadisi ya bwana wewe madam usiku na jana parona bwana ndio nafanya hazia he ndio nafanya hazia ruma 30 minutes amjoni kwa 3000 euro no de surumeno usiku bwana wala vai costume bala jwanji ya biro دكتور واحد فضل قريب كويس قريب ما شاء الله enchanté كويس متكوف ewe upara ndobi ami upara Said Mohamed ajifumbo de tinaba ewe ufanya zindi mimi directori amadawe ما شاء الله taacha iho arenge China ndibala je amweleshe au tuelesha mndu mnaka fena ndibala pamozi sauka ewe directeur wahindi aba mi directeur wa groupe ya Facebook aba ndi directeur wa wala kufikiria la bwana mnaka ujali investis wala kuja kope mapesa na mwisa ewe fanya zindi ba mi directeur amada we directeur aruma shirika ndani aruma groupe ya forum ya Facebook la rikita ela mjamu mdaka wanyedeza ena mnada jifiria na leo amadu usiku na para timabia nizo usiku na para jene de na fanya hazia heze 3000 euro na balele gari batu wanasika tufanya aksida uyalo c'est Fardine oui viens il y a un projet là de petit travail de 30 minutes et tu gagneras 3000 euros tu freines batu wanasika tufanya aksida tu freines bala indi c'est quoi un travail de 30 minutes et tu auras 30 000 euros. Aïe, 3 000 euros. Quoi? 3 000 euros? J'ai jamais eu 3 000 euros comme salaire. Je vais avoir 3 000 euros sur 30 minutes. Bon, go wandi so zungu samado wazali juzi yare mwen pala. 3 000 euros? J'imagine mara rarumada kama ngomira. Yo benge Espanya ziti jajo paro jodi ba benge amfanya 24 sur 24. 3 000 euros ngo joni kwazo ya bobo mzee. Wanzo na wemdu ya fe abantu wanzo na uze banki uka nzima yao swa na wemdu ya fe swa na uze banki Allah billah ino zindi ino tokanda na fanye 3000 euros mishara unu 1200 ou 1600 000 ou 1500 la fois mode na fanye hazini liba c'est toi ça ni sozungu mchukua vraiment vertige si usale garine de nao no wantu mdaze mshie babo kwa bado tofikiri wanu kwa bado kozo mtu kana uzamba hanu paka onyi watona wao basi wa komori amjomane sani bana wabasa mwanezi habari tibari ligari bale ba tili ya usetati ino azila ibi ino nanzo nede na fanya ya 30 minutes tukoni wa 3 miliyaro wabasa yo bangana bani jese bangezile ramajana ilu tiparo jola la aba ganzo ndo waruli emba hitu ngiro wantu ano ndo himrumshi aina hali yanu katsanza ule wande hitu aina hali tabino wazindi eshini njanzo na hule mimi ganzo ndo hule mkoba alafu ke ushidu hule mkoba huo arjuni ka 3000 euro wallahi bila wallahi tallah abo ngamjo wona mriyare mende ngamjo manesani abo ngamjo abayizukuli
3000 euro mlibazi majana mararo au mwazi ya 30 minutes direct uwengo hangu toni baka ilo bange au ngabo mndu yanzu ya ulo yafi basi tamberu nganzo fanye iyo nganza uvae ujirende hamawe tajiri ha shite jirende hama tajiri wano jono nena mnainu kujo msura mainuna hala ilo mshikande achi alo wantu ngona gari jemma wantu wa emission ngona gari jemma bala waji prepare ngwa shawala poem haziya ya nabi ngodo hauliye mkoba bahingwa joni ke 3000 euro ke wonde hulo mkoba wanika shanga nzo ufanye amawe tajiri we mjeni wa Japan mbabisa mijambo gizo yabo ngamjo vayasha ujononeze sura zinu au ujoni wona eyo mndugu hulo je mkoba wongo fo entrance tu la ranzi uretse le fijo kanzo kubali kango jo henda ranzi bango tso tsetse ngo tso urugo fo ndo mkoba no juka bo 3000 kati uhuru mikoba ni jua uyandi sa 5 euro uja 200 euro 500 euro mkoba na paruona au magaze janda tujo mkoba ujumabo abo mjumabo atagari mndwa jo li Paris kuna tso tetezi wa da wafanya hazi wa chezo ambilao eda tirede ukawe mro golf wa hezenti za matajiri Khaliji au jelo kawe we de ambassadeur wa Afrika wa jawalo hunu walo ni Riyadh ne gazi ne uranium na hizo tilo le yabala hatasambe sharabuka mjoka lezindo ronto tinjo mchana ni bala ti irengera zuwa ti jitsuno wanadevu ti sazemna ndini we ibanu jisigi bala ti komilo tutawaza sikuidati sabuni ti jirengeza bala ti pesa nyide bala awamdori ndinjo bahati wana tukatira mani kirizi wandabo mri afero shai kwabilikati na mani kirizi ti jirengeza bala bo watukufu inge costume bala tirati ulu saya 5 euro marché bala tinazinu za ya dhahabu mtufikirira ila saya dhahabu kongeti ule bafumbu ya bitu jotuni haike ama tehede titi ya bala yindo di somhono jawu bismillah ti kaza costume boju ebanu bala ni dahu baba san joka uju dabongo ndo yabo anaharamu wala tibese wala watoka na mizinga ndo wanika mkoba wamba izo 10000 tiji 13000 eka hulo mkoba huo uribeli ya Japan ngari tungo hunika et 3000 direct mkoba wa combien ha ele gari langu ilo kelja timizi 2000 ele ulo mkoba unu mkoba iri wakati ile shetonge joka upasua mtwanza nono mkoba ransido ze mapesa amazono no mkoba ujoka ufa plus ya 10000 euro uwo ngoda hubi unu mkoba ndao wallahi naadhim ha kabale etikawani wanzone de na ulo wa hunu mside wangu mkoba wa 10000 gari randira magari fo 10000 msocho shemeza kodomba dange juzi magari ni ona huna ropa shia ze famine ze roza hopia kabati na ule mkoba wa 10000 mkoba nda untina hata fikira ya angalia Facebook na ngalo mkoba na bwana de na utsahe na ramo ndo bale gari lo ndo wa sharidi ya bala wanike mapesa ya ntwani sori ndit batu ya tukani foto wabo ya trawati bismillah titi nangeza bala mkoba ule bala ti jaze wala ni shamiri ya bala bese wana kutofira mtoka ubala ni tawo ni shidi banu udana bo inamna na wana bo watu kwa nifumu wallahi billahi wahimo mangu ni bala wanangalia hobo njia ono ndresa nganzo kele siti basi honti yo dukani hobo komori amtsori ndinda no tapala majifiri wazade taona na mndu yatonyo ide chamwanze nikazanize kali ziza kimesiri kakati ujali shangaza unuko jawi unuko do wanu watu uzise carte wanu wajonga le carte yangu découvert bati wana tubo he carte inuketi na ta hintro carte ndoni yoban na bwando le bana mtoka wan mamile parsa wazade wa ili wakatari bala marhaban afunu ko bala tv kuzambabi ni ba harara aywe ka hulu mikoba hunu mdu tso hula jowrulise tamari karjo renga mfio jeru hulu mkoba ndeza washani tsoka bjajeru hulu mkoba shangara nzo minji shakwa no kubali warulise minji onu wapasha mfio katoro wajo hulu mkoba hunu nanze ndo daoni unwa salama tikazwa chai bala tsaba kamtsone namna ndio bana wele kojola nzikara bana ndanyine chai dibaba iswa bala mo telitsantswa baba hanu bala mtogeze kamera kama ntu amdona amawabitsa mwezi hata watiko ubeza wabalo mkobanje ni uone hema tsoneza makafiri wa bana mtoreka Ibrahim ajeri mmone fa tuhu ala ayidi nas la ito bahiti kati bala kamtsota bala tsona wabalele kari to wa mabala wabala bemba amado watate ko bale ha
Todo wala mkoba tamuntu tsacha intutamba irwa mtujo shula ne show banu mside wangu tiparo na ibu bana koba utabala wallahi bilahi waja wabuwa ama wandu wanda waiha wabuwa bakitasi wabuwa na nguo wabuwa bala hata basi wana mkoba ha undo koba nani kwa sati ha uruko fawo ba pesa rupe abuka banze ni jikazi ni shikabana mimi mtu tajiri ngamwadhara ngamwaona matitu o afikirio abonga maborabo abwa mkoba da unwa na magalibana alafu baneleza ha tsodo sisa za hata na jonjia akati wona mna portomone ti wona banzi hwadwe na portomone mtitija wallahi la ndim ti la bada timru si samdwa c'est 2 euros no la ba non 2 euros tout le monde en doujou quoi tu vois pas que c'est de 2000 ti magalia tangadi ha 2000 quand tu on est 2 kilo on a pour voir quand ça se rend roule c'est 2 euros nja dit consent na magalo mkoba bwa komoria aina mnangalia telefoni ya yabo yangalie Google omkoba tawo yo 1 euro ha mmono wa rahisi ari mkoba ambao Hermes wa ulimwenguni sasa ino mikoba namuone priya he mikoba yo Allah ilandim basi uona ukama daunu unwajoni unu bana yabo kamona ukamtuona namona mkoba namona mikoba bokomore wallahi ilandim Admi tira surumene bo na tusurumene usiku hiyo wana mikoba hiyo. Tira surumene mimi wana tusurumene usiku na mkoba unu na njoma ndani hiyo. Bahati wana tura mmani sofura wana bali wana tidona hali ama kami ha mkoba wote kama ti wana swali gari wana roho malani hiyo. Ha. Chez toi une chose ça tidwa ça ngo pia mtu. Ona mkoba na ubi. Bana ono already jwana. Ona mkoba na ubi. Bahia botele tijikaza ndabo ya uka lemdu changuka sina fete ya hema ambassadeur ine mindini halafu yabonga mwanzo ndini yabo baongo fikiru kwa la mdudo na ndongo wallahi na ndim kwa fikiru kwa la mdudo na ndo toka na bala hata ile bwana na vija inja kaniko ngo sio katini kwa hiyo kama katini kwa miliari hiyo kaisa hisa wakati yoba wana portomone no narwalo hula tsolore mani vertista baina nbezenta wali balede de dalike wanu ba wajoke jateleti usheta baju jobo malani na kaula bati wana tushindwa ne show sha usone sha dingo malani mani ba ulalelo haziwi yo bate kembuka jare mani crise parce que wakati wa jorenge carte yangu yabo waono wajomba we mna voyu ya mpua ya mnike mna real ya chea hule wende waduhusa na inuye ke huzi wabano ikatinda hunu basi ya wali ma milliardaire do andwa kwenda hule mikoba hiyo de ma milliardaire do andwa kwenda hule mikoba hiyo nende na mre mala na mali ho wanangalia onde wengine na anemia katula maindu apuza damu apuza maji apuza sukara apuza vitamini ikiarigije hule mkoba iga unu tukaenda hule maindu alia samgwani sitiri tita waranzo sikio saba amjonderi alisha ujoda hula tena hula mgojore humanitation de hule na mkoba maduo abugebo watukufu Kapo hadisi wako hizo mduka na usubitia Zambia sijambo ina ndabo Shabanu mahala ni raheda rishi zinjiri ono zinji demana mabia nikakabati mbamdu jori hisabana abatika nzanjiri mabia ni banu yakana amunguta jeze di mwaza hanyu bwa komori abasa dezedi mwaza hanyu basi dezedi mwa mungu ya kurubishe omangamiyo wa wandu wangamize nti hatu mwana wazali ngutorenga miliari yoni kawandu no iliwa biye makro ya mhenti shama kuroka na umhanti akuwa Faransa wa isa waju wa ukana azali hawata jalini comportoma ya azali ndi ya maikisali inde ya wenza shonga waka Afrika watolwa pia ya mwa bo ekangwanzo ya baki
arma osia indiena ulari hadisi donandone amuge bidawa saliende saha ijomkinishi abantu zentu zinuri mhutajieni rowalo hunu rowalo komori mnatakimtiti basa rohali ngosi roha utija ukajala hatu nekenezari hunta nge mtike banu basi ukananga mtwaza mdoishilia basi mweshilia fahari mweshilia baduru mweshilia na mdo hamba bane mana mdo recevoir message no il y a réagi c'est bois comment et en fait la fanu inu yo pas ces histoires haukebe le jari mane ze to bien biwazifanya kwa choko firinga zo ulawa na mundu baninde mana ndugo ujibi okenga mpartagewe mafoto ya ho andwa ulawa hafa pia watinzwa pia haukaya ngwa ndugo ba kana shindo usove angaleze ndo waziranda banu komete ndongo nziro swafi banu fanya majari ma swafi maziro manu bomze ezo ndo waziranda zinu karcha porzion enti hatu andwa lokomori basi watungoni swamvinyo watungoni swamvinyo warende hama batui basi kama na majimbo adugo kwesiwo roa ana warende hana mazetwani warende ha abo mleviale waenda yakawa hamba uka bano zabaro silamu mndu mshebo koyo vali ya mndu nayi hatini ya mndu mna marashi haja hadu fanya mndu masaji neza dunga pia yo wazoka wala mna hawara mndu hundo madambe wala wa binti haram shemzade bokongu tsoheza mndu mabibi andi sotetele ya mndu na katakata hali wala mndu mshe wa halali ha ewane zini zijaje wale vwa komori kwa chuka urede ya je cinema inu upatofu andu wa julanaru me Facebook alafunga bondo unikam na foto wao ha unerem na foto emlevi wala ya bada ndo kwa Facebook amba ndio ngade profile bako Johnny wona le photo la yangu yao wala bana mshe bana mtu urambuwa amba ndio ngade profile yangu bako Johnny le photo yabo Johnny wona alafu mzade wala bana utundizi manzi ngade kella bogosi ndio jarmo profile ngondo a un lugar amba profile yao amonogari amonogara no profile di wakaza omba wele gari bango je parso gari msikato gari babonga mo gari ni wele gari lo uliona yao ngoje ni Paris uno pato wa wandu atamda jo wana unikale fata unikeja timrenge ni masahidi shele bali jawo odala leba tudodo dungo msaje jawo timrenge ni masahidi o meki shele ekemwariro aliandro yapo mkubali bwa tukufu hamba bwali yekengo jo shuhudia nyondubla kwa mjo shuhudia ngeni mwabie ndo wana hadisi wa Misri wanu Misri capital wiyo wandu waka wenji halafu waka kiswa zinji za mashaka winji na walevi winji na rugo zinji wako kujajoro haundi yani ureje uke kukutea hata basi wale meo kujajoro haundi yani ureje ifo parisi habari wakongo jote hata basi wanu wadungo tendeza azali Misri wa uja usomando waka uswali wale imama homo huja tende uswalizia tende uswalizia tende nami tunasubu tende wewe nitende tende handi yaba landi sa suratu Yusuf na bwe kiswa ya suratu Yusuf wo sura boko waelezao onwadui ne jalousie no unafiki owanyanya wakanza wanga mize mwanyanyao اقتلوا يوسف او اطرحوه ولا لا تقتلوا يوسف والقي في غيابه نمري ميسمان نمره توانا ممفanye jao basi wanjia mbaba la we imam ya tuja tende uswalize akutende baminja hifadhi tende uswalize mbaba walanji hapa Allahu akbar asuma alhamdu wala hatimis otimiza alhamdu wala andi so soma bal
katilu Yusufa awira adungu balangu to so mana ibala wabala hata pulo hata shukura jamati bize swala bal hata jore salamu wala wamba عم اللي انت عملت في سورة يوسف اشد من اللي اخواته عملوا له amezerogo warenda سورة يوسف wanu gizo dirona anezerogo wanyanya Yusuf wa mreda ezetobia ezefoti wazitia ruma سورة يوسف zinuzu Yusuf de msahafu rane zetobia wanyanya Yusuf wa mreda yenda ila azali waka usome ikra اقرأ وربك الأعلى اقرأ wajiri wanama waikonirika mahala ambao saka kini kabwandu wakavurana alafu wakamzima para Ibrahim wakaushindana wakaumana swafi ndutsolo shindana kwa ngo wazima atoskwila ajaba la jaka usoma yo mazini mwabie namna niyongo azali no ndo wa mili azali wanu ezetwabia warirenda ati matole tima ajiti mwenje warudina dharau namna niyongo azali ebe hateke njafanya je bwana we misiri we akaumana ne mruma mrumshaka umana ne mruma mrume para Ibrahim ba mrumshaka uswati ambeketi uvumbu ti utwana nyangu tena bo mnaramu ntina uparo jo uvumbu tena tindaye tindola blotupa ambeketi utwana nyangu tena bo Ibrahim ntina uparo jo uvumbu tena lafu ajabu swali ajar matahiyat اللهم صل على التحيات الله وبركاته الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي رحمة الله تعالى وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم هني يامبي نراجيالو نيو كما صليت على أبو إسماعيل وعلى آل أبو إسماعيل katanda mbele dini yele zani undani mbabza tiriko za bile ndoni zo pia titikuwa nizo ntwanza mtuvele ele dina ina katira na bile ngamto chelo na ramwana ngoje ko rede hache baba we bazamba kana hata arumwe tahiyatu nyezi Mungu joka wona nzoni mvumbwe banu we Ibrahim ashanti mbele dina la اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على أبو إسماعيل أو على أبو إسماعيل يعني لمنا نتكيوا والله بلا نكون ريا بلا أسباب وصبر دوانا رموان abonge ngamumni ko nimnaso haba sa raso ne mrungu fanyo nayi amtimbulia au mrado tunda ngo za tumhusu na mwisho mnaso haunwa na mnabe kamjo wishilangeni mwambie na mwisho mnaso hani mwambia oni banwa na mwisho yao kamtuishi mnaso hani mwambia ona basi wani mino mwanzani na mwisho mnaso hauni bobo date amina mrukado tunda ndogo za jirani mrukado tunda ndogo za tumhusu mrukado tunda ishaba ngo ambaye uja haribala amana haribala miti wari wo ude hawara mrukado tunda ndogo za tumhusu bangabo mndu yakamlevi alafu mbaba wala ngo tuikeye mndu mwema amba wanu ikajazi ule viunu na mjele urifanye system tio bwana hangu mbaba wala za wana mbili amba na mje mvaendo mte parfum mjirengeze swafi mfanya hamanyi malaika mwede mwarongoze mruola mwede mnasuiba mesengu jo mushiliana amba hidi na mje mvai wanaka antu mji parfume mbahe wanza mjifanya mama malaika mwede mwarongoze mruola mleviola mwede mwamuzise ebanu hundu yindira nzi wandisole wa utono mvinyu hata faida wa munda hindi endrongo waifanya hindi wa munda hindi ranzi wandisole mvinyu yini alafu watoto wala wavaziwa wakazo wana agala watu wana parfum na wana wanza wende bala ndio parse mleviola salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh amba wa alaykum assalam wa rahmatullahi barakatuh wa galia yule mtume hasamba
haba man dakhala ma la yughnihi laqiya ma la yurdih eni ujonja ndogo za tumhusi yote undana ndogo bukuka na ujibu aniso alafu watoto wale wavazi wa wajana maana malaika wende السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا استفدت من يوم الذي تشرب الخمر؟ هندو فايدة هندي endongo wa hunda hindini ranzwa lisonwe mvinyo yinu awangali hamba endongo na hunda tiparola la najirani yabo timmita azawana bilidi iri sila la najirani wa nyumba ile timmita azawana bilidi watoto wa rejo no mbaba hao won urivaza riroha malaika hundahoni rireja yukasi wana wazina aredongo yaifanya parola la dena msaze boda oni hunu amitsaza wana bilini wa haudasi nduka dojaro za tumusu bamnujo buri ziwatoko kata timabia za himzaze ulabahe Ewa nuzingarembwa yongo isomo unafiki wa hanyunyi wandumlio wabasa hau yabo mbwa yonge hiusome sawo enamna ya stay promise. Haukeze mbazo stay promise. Shati ndani wanadamu. Mbwa yo stay promise. Nyi wanadamu nyinyi shanyu unafiki. Ha, uko. Emaniza busindi bomzate. Unambie yabongo isomo unafiki wa hanyu ne zenrabo. Hau yabo mbwa yode hiusome sawo enamna ya stay miya nyi wanadamu. Haukaka irezi nyama basarana. Samba. Lawa yabo. Ntijo ipulile jai usome namna ya henda mbiyo 400 metres. Kwa trawa kajo kana ntijo ipulile abari jai udugi ababas ndukarunja rugoza tumhusu ndukarunja rugoza tum anuka mine ba direct hangu inu banuka mambo ni makinishen shabungo tojona mndu bana kutujwa ola mumda hubi yanjiye banu we kale mwa mambo mda ule shamba ni dobia upara ujo jaruma direct kujo ambaye kana chauja Ekamdu na suhimdu mdu kama kiini bahatu alevi ngona majabu wako wa mduji hisi nai mduji hisi nai abo yaona mdu vurumsi ndama biauka ebanu mdu faida ndino msiunu angalele dara mafundi wako kwa na tausulibu njema urongo ebanu mdu faida ndino msiunu na kutu msi hata basi ebanu go joko msi wo mdu ambapi cigarette yoyo wa mtu ambapi la fois emlevi amba shaminja banga manzoni fe hafijo aboka iriwe ni wa hamba birane kengeni wa wafijo la mjomba la kawa traideza kamru kwa myo ngwanzo yarongoze mndu problemu tido wabilwa problemu do urongo abo maswala boke wonjia nayi otsorejezo nayi delegar abukafire da uzisa imam ibanza barana katim momba udwa Allahumma shfi amradana wa amrad almuslimin nguna be unono wa wadezi silamu ne mahindini alafambe ibanza bari mtsombele makafiri amba wa wasomo ndungwa na mapesa ngwana na hospitali ngwana madokteri wenji ede bani mtsombele makafiri alafunga mumusioni ondo dungo nduwaze telefoni nyondo mdugo nduwaze telefoni attention mduka do ndwa telefoni tsoya ha ba mdugo jumudana na surprise bo kongo jamba ndacho kati ikomea kuna ulala mduka do ndwa telefoni tsoya ha mdumshe kutina dura ya mduwe telefoni ya mdumme kutina dura ya mduwe telefoni ya mdumshe wallahi tallah wala tajassasu kutumwa mini gona dini mnaswihi wono kawa imbisava patawa owandwa ume bangizo owandwa ume wadungo ubaki da wandwa shewozaya wamba weti wahangu wati wandwa ume wao kenga we da wene mdumsheola haina ujozala bala wo haho au mdenti wenza shakuna ujo ukoda honi udwamba weti wahangu kutumwa anza weidi wahangu wo ushenzi wo una haram kemda ono mdumshe katumstehi ngomregle umweleze umsitiri umoko we au ngomdoti woneza yonu nasu yamuhimu
Gabo ndo umewaloma lahoni. Walao no hunano fanya na zufanya au lati wahangu wana duti maana weti wahangu wewe ufana na dobi wewe kafana nami wewe jauta kushetana wanji yabo hawatawaswas alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas min al-jinnati wan-nas. Timambia nukana avant ya heze fiancé hata Abi Suleiman hazamba amanda paru isha mndu mwenzanda abo ama mndu lo fiancé. Kabati mndu kwa rabo dunia na mafiancé ra mndu mera mndu mshe. Mndu mimi kwa tufanya hazodo jodo taru mwe mapesa. Anunga mazoni uzeni gardila mimi mtu kwa job. Wanaona sho hangu wamba kwa tuko fanya job. Wanu waunga tuko ndisoka na ndi ni shamide na ambia kana ndoti le fijo. Hai mndu mshe. Mitita hani ma docteur watsanuti wa refuse. Anu mi diri sofi wanu ndu bahati sofi wanu enfile wawe. Mimi mhimu tima pesa watu ambe mhimu hao tima pesa mhimu hao do kana nisteri mndu njoji bwana basi. Anu mama ngungu tu anambia mama huo minto mwaza sawa na mama hangu. Zila pi ulamnyanya. Ulamnyanya kwa bila. Iya, kabati mndu mwanza bwa mafiance. Atanyandronga. Fiancé ya nyandronga haka haishi yazi ndabu yakauza bia mimi ngamjo washia villa. Amjo kaza deuxième étage amjo unika chao. Kuna ule ndani na bongo tukaenda hata ya hubo hema biyo. Basa mwambia ukanda. Ushimdru baba. Akatina bisile manashia enyandronga yambia enyandronga fiancé ya uka. Amjo washia villa na rija babu no subhana Allah wewe unala ruma wana rofia ruma taya la ko upepo uri ngwambia wara ukakotoka ubashia jao hiyo ndio katira ndo jalolana wazade namna wakwanzia izo ndio yakanzani mwambia ni bana wazade namna wakwanzia arumes telefoni wenda watama fulera na maindini wayatia bala watemna foto hapo harama amamna amna indini bala wa monamu mwenkeri mon oxygène arimo raison de vivre akocha porubia shikomor waitia matanu ni bala hata mon bebe mon mili telefoni bala mwisa oparsa wala uhobo ezire tsabalo hanyuanja madede ni bala ukombi ufanywa bala so quand il a le téléphone de la maison t'es pas tiré quand tu as eu le téléphone de la maison au baba nobi au mon mari akatila diso buguza mbabiyamba byata bayiga kwenda kaundwe telefoni ya imdu shahe aundu baba mongoli wendo be mongoli urungo pare mdu shangu banampara kado sita jana baba mongoli Allah baba mongoli ampara kado zinji intilo basi inti jana basi baba mongoli wendo baba mongoli urungo anage telefona yamba manzo ni chwe mdu urungo para we anage telefona ya pare ya imdu shahe aundu la nae mdu shap kaza baba mongoli ashira tre asiarim baba wamba kairenge timparisa ala na mrumme rane le dina ni kazalo ntoluzu habas dasi tataila daila na wabiari auka andu watu ko la wana madingo abo usiku walo ba ukumbe kwa ndo lunga na wakati ya anniversary tu resteras 10 ans ezaisho kashwa ndo wewe jina kwa wabiri ntishiri walaenda huli ani kwa mnali alenda hulu mbaindu bala basi kati leo jangu mafoto atanike mna foto wakaza waidi 10 ans de bonheur mon amour mamatie chile bwendrabo ari 10 ans de bonheur wala wangana hata wala pizana hata ngabuyambokana ngojo juweze ibuza ngojo juweze ibuza ho ndwambie mndu mshaho aibu yahe baingu tuambie yao ne amtata ne yai bwana mshaho ya tuambie mndu mshaho na aibu mzima uka shabanune ne bako kabwazana shwa una mbabao kabwaziwe ujotole yapi aibu za rohan ekemdu wanzo ya juweze aibu za ne familia hepia na tuambie mndu mshahe mna kalima mzima uka wanwe jao ba higo jesheza no ujotolaze yapo abdu fanya jao okay hizo ndabu kwezi aina mtu anatoa jua ibu yahe inatwambia mtu mshahe mba fiancé
aba kwanda salola na bwe mndu usodi go la paka isala la paka cha abo mndu meambia mndu mshoka wanjana ukarukuni mndu wadisola pisa wala la ulorukuni wadisola pisa wadisonto manani manure de wadisola pisa jana kwa siwa la femme ngofikire kama mndu mshe bojo kamba mintujua minjandana mintujua kitisiwa mintujua bondo byanti babo izonda shemndu mshe hamba eyambia ndo kazi natisiwa njaka siwa sijaizo na kahamba minjala la kenjali siwe ashio nuna do controle raundo jalolana tsatinu nende bala ende ngwa ni soda honi ndubaki hata minuineri raundo jalolana ba fiancé la do tete zino mnyanya na shetani ende tiwira ba shetani do arab hamtani vumtete wala hata baham jokaze les jirio komori jumala jakati ya bezara kati wala atida ine imzade hata afanya mnamba chaibala hanu namna gato wala ado omoje urengwa bala mjomba wala rumbono kwa zazigare mzade ode de paja atonda bala omoje bo arengwa mbaba ha bezara kaja vule mdumshi bezara koda taimba da bushi joni hertu yo parone ayi wala hidum komya ba ha angonu komya mbaba hibo waro haka da tela bushi ya jawdi herato mkono shaizo zijazi jiri baada wajawa lolana kabati ulona jani mwanyanya hemashaka hemisuiba heze twala bati kabo kumbi hula kabo mtsango hula kwa ya pashi ngwa zo chawe mwanange made kwa zo chawe babani hai pia washanje meblo wala chawe abasa kabati wanzi yao ni mwanyanya alafu wala la hata walikuwa tukolugana abede zenda bweza Facebook wabiri mahakume usiku ilao wende wanja mtsango mna mtsango haniko mtsango basi kaisa niko mtsango godo adodo foto la hale ajali ta Facebook kwamba 20 ans de mariage, 20 ans de bonheur, 20 ans. Andani yele da 20 ans de bonheur. Wala ruka shia ode da wala ida siku wangana. Ana klari bala haringem na mtsango. Gupashenda deze mjombahe. Abura timizima kume 20 ans de mariage yende atena mafoto Facebook ya jado jiroro. Wana ruwa jwa pia na mnaro shio bana. Alafu mashaka yali waru mazendola. Ndugu bito usiku wala hata misiri. Kabati lo na jani mwanya nyane mgo sombe gewe ateli hafu kaba ya jauzi sokana eban wewe womana mshe sheri eban eka waja simba geanzo yinile hawinile mzaza hangu namna mzaza wangu wako uhanza eke waja simba ijange yanzo yinile hawinile mzaza hangu ujo saidi yando ka waja simba ijange yanzo yinile hawinile mzaza hangu ewa wajo tende umsaidi yando amba nabeza kweli amba tijo saidia simba amba tijo saidia simba ya mama imaru pando yaona basi mndume wala walolana ata mfumo wa kamili kabati wakale bwana kusala bala wajua ni mreleza ata sikila ila leo hapo basi huyo de fumbili la mjomba wala ala la bala ngurole tongo mtumsharo mmono tini mwe basi rubete magu mkomeo amba banza jiri ndile ulo da jana wan gore shele ga na santiba na mubashana ba santiba amba ikuja jua ka mtume amba yosu na rodo zero hafa amba juma yonje mekano zero hafa kudona ida kwa da zero makaburi ogena mdeti sinema ya Facebook ekamundu mnari hali awakondro adiwa mwede mwadodo wana mafoto wa hali jikase faje photoshop des filtres de kaza ukana 20 ans de mariage 20 ans de izo 20 ans za kufuru na dola uso na masairi na mabaya abdeti mdete sideba ba wanupea kwa rabuda nao ha abungi abo izo des habari na ntile jezeze duma ntile jezeze duma na rombe mnyezi Mungu ya jari ilivendo Mnyezi Mungu ya jari riwanenro haraka nguyare ngamizize o wandu ngamizenzi ya hatu
eni ujoka uranziza kheri yangamize owandu wajuka uranziza shari. Yabo mkura uritimizi ha wana hadisi wa wale vide bana boko khamru vinyo inu yo ubaya uongwe kufanya hazi ya linga yabo au nazamina ritimizi ngabo mlevi au na wana ndo adungo uvaya ubwezi fuba wazali wadungo ubwezi fuba alafu na moto yaona mzade yatia kame ya mnamvio ajibweshe fuba alafu atankame mnaba au mnamvio alafu mnamwana mmewala ile kutangalia mnamvio alafu mdumshambe zabari utangalia shefuba zabari tungo ni rucha wanungoti wane mnamvio ambashati dem mnamvio woni jwa de aeroporo tidem navio de aeroporo mnavia kanti tamwe mwada liba mwana mwabakia bodo dumnyanya nuna beka sidanzo itilwa owandu wazali SRC no wazali wala amadu ndo kufanywa distributeur beso wandu wazali ne SRC famille azali wandu ndo atungwe distributeur wandu akawamba ukana na mkwe carte bengo waone mapesa watojubala mbio ndeza kwa jacho sai carte yede mna wandu wa SRC ekawa ono 10,000 otodiwa za Mungu SRC kwa ono 10,000 odiwa za Mwenyezi Mungu bahiwanu inde bana distributeur iko ni kamndwe map carte ranzi au kenga one mapesa watojodiwa za ukabala gabo hindi na kawanika eti modali bima ndo mtini watu garhutani inuge ezwao lebela Abdou Souefu mwenye baraka Buruhani Fahami Dr. Salim Kiki Razida Mzimba Ounda uniwatamani wabina jimbo ya ukana leo tena garhutani enga mwanza umdite majaraha ya saya huwa albi leisa ezero zatu izongizo na majaraha aruhlu tani ngarendelea wazali tama aredaru mavoti la Idirisa ya mwanganyi yabo linu jimbo la mahaba sakabati mahaba basa ngarlirumi yao harumweze vote uka ewanuda nyitena ngamjao mripare rende haruma voti za saya za organize wani yazali garhutani yende aritema jaraha tena huwa albi leisa miyo ya hatunge shele yao za juzi aruhlu tani ngamanzori reje ya zadi tena namdege wonge mjembae wa koko bikiduki ele pahala volo shana mwishidi wa iranzi ha wala barakatillah amaranz ramsum tinya amajomni kemi ya diabo ya ukana ngamjo uombe edua haina mrulo yabo ngeni mtinie ni mwishie ukana garjo uombe zedua lelo hunda maudu no ushao Mwenyezi Mungu yaritoleye ele fujari la azali haraka daena emaadi wangamizentie hatu sawa kabati ntuholenga zija kabati maji kabati mwenji kabati msomo kabati unono eze milioni ziliyo pia gituko unikuwa makonseye wa Faransa na wandu no ili hariwa bulie mwana wazali yakae wana shanga wa pia waisawa torobo wa Komori zendongo warenda fanu pia zila wa wajuhamu watungo ujilaumu abonge kama nzo muombeze dunwa na mnike miadi wandu shenda abonge ni telejimbo wandu shenda wa benga jo muombeze dunwa kama Mwenyezi Mungu ya wangamizi kama nzo mlege initiative timpaka ni mseni zangu shayo de demande mimi ni mdemande onibana na mwantera tigeni mteni ile jimbo Don Antonio basa mtehe mjibi wa mtoa mbabize hamu abonge abonga manzo banyu abasa mnike miadi ya ukana
angarijo ufanya izo haba riwabese duwe zentu zinu ondo hulimandoni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yaritole maadi wanu avantin paka de yabasa shanga manzo zentu ndaruzinu rikejuma uombaji wa Mwenyezi Mungu ya saruze ya harakishe omangamio waho wandu wangamize nti hatu ezenti zobonze wa isa walemewa ezenti ngizo na mashaka alafunga manzo miadi yomoti Maria Muhammad kamanzo wandu shenda yabo ngeni mtine ndele jimbo lauka kabatiza voti au kemana nzo ya voti ngwanzo angalie ke haparisa msheshele na machui ya jende ya wanike ambe nambeze mvoti ukafate ubamide ngojo mnikane mapesa makandida wakabati ujoto wa hiru fati udo ujoto we mapesa pia ya wape kabati ukandida wao waona ministry wao pia waona sede wenda warondolo abiki kabatiza voti garhutani kabatiza ukarendera twa jara hatel abiki mndu mzimade hamba ukangu jombeze dumwe zensunda rusinu Maria Muhammad dobitse na ulopre wandu shenda da wali watsaha bazibale umjibi wao wana kisu ndabu kwezi ukufu wa Suman Khurdin Bakar kurashi yango jombeze duwa au tambia amina ngo jombeze duwa amanzo mderenge miadi bano usoni mwa Mwenyezi Mungu nani wa Komori andru ararudo hamba ukangwa jo wombeze duwa haina mtu natie swafia ukana Allah bila ngamjwao engazali wayala ezedarasa za hatu lijojwa ndoko zinji rirudirido tsehano jibiwa rienjeze malumati rudirido jibiwa shoyo dhulumano wadu idesha tungeza mndu yalona utungu wandu watanu wabaki wandu wane deno efu toujours aranzo wandu wane abo alikubali ukane zentunda ruzinu ngari joka juma wambaze duma Sabaha Ahmad gojo wambedu kuna wabedu yalla ya jamaa ilimwishie iyo emzade misuri ya haba ukadasi tena renendora twa jarha ya saya amina haya wabaki wandu wa wararubasi ezensuda ruzin yode tola bumimi fakhari ni mmea onio garhutani wabaki wandu waidi na umyamze wabaki wandu waidi abo warengemia dosoni mwa Mwenyezi Mungu na Komori yakana ezensuda ruzin garijo kwenjeza zedumwa Mwenyezi Mungu yarangamizize wandu wangamiza wensi hatu ya harakishe ya kurubishe jerambe نصر من الله وفتح قريب وبشر Mwenyezi Mungu yaje yajali rifurahi ribushiri yani uzade kamwa benze wayajura ngamizwa wan hambade hajali yani ke wandu wajura Mwenyezi Mungu wabaki wandu ili basi na wambea warege miadi ya ukana ezentu ndaru zinu gari ko juma womba Mwenyezi Mungu maudu ya hoa juma mfomonti Mwenyezi Mungu yarinike tawfiki biidhnillahi alkarim ya towe wandu wanu yajalie Komori ya mihono ni hawandu wajura Mwenyezi Mungu wajuona haya wajukana irumbi owandizo Komori khairi Mungu na rereo owandizo Komori shari Mungu na wangamize owandu wadhulumio Komori Mungu na wangamize owandu walona hamune Komori waisikini yao Mungu na rereo wabaki wandu waili nganyimengo yabo kabaki wandu kamjashida matimizi kume ngabwa manzo wandu waili abo warenge miadi abo yakana ngarijo hangari wandu shenda wan yo chiffre impair witr ni jo de ce chiffre muhimu yalla ya jamaa Allah ibarik lakum yalla na baki wandu waili waenjezea wandu waili ndio riwatsahawo yabo waenjezea ukana ranti emasiwa lelo ngarjo wombadu wa hata zentunda ruzinu Mwenyezi Mungu yarikubariye yarangamizize wandu wana haina yajandiwa ya mabedu wana ile jawabu ngujoni kiwatu wabaki mndu mzima Mhari Musa Anjia Osman Karim je vous fais confiance ngamu aminini ya ukana ngarijo tangani hari wombeze dua Mwenyezi Mungu najalie muda utu hale jeri furahi bano ikamwa benze irengeze mali zaho wa Komori rejezo wa Komori o wadhulumu wa Komori wa hukumlo o watuka huja wajewa juu ukana haina wajua ufanya hata Mwenyezi Mungu atuka uwaparisa shakari na udasa beshiko tungeza wandu wa stehirwa dokwandu wa jestehiyo emana fatihu ya subuti ya to shindori ni kanto hod litwa na maji litwa na mwenje litwa na msomo litwa na unono rauliliwa ya subuti ambe ngodo arumavoti tena dawe ya jokana
wakomori wanuti hindu yanu madaba anu kwa tujoze haki za hao shawallahi ngenu peuple ejiste hiyo jana timone sani jana bu wakomori timone sani emasene ema espanyoli sainu timone sani jana e moindre bêtise ezenugoza wakunda jana yabo ele baya waliheza yabo wadunga eto amana hawa wakabula pisa na muone bu wakomori une Espagne jana juzi. Sous les insultes et les jets de boue que la famille royale et le gouvernement espagnol ont été reçus. Dans la confusion, des parapluies s'ouvrent pour protéger la reine. Depuis les balcons, les projectiles fusent. Le Premier ministre, Pedro Sánchez, doit écourter sa visite, fuir en voiture, poursuivi par les habitants, armés des balais brosses qu'ils utilisent depuis 5 jours. C'est une réponse à ce qu'ils nous font subir. Vous voyez comment sont les rues. On n'a toujours reçu aucun plat chaud. Dehors. Humiliation des autorités et de la famille royale. Toi, tu ne manques pas d'eau, hein? Le visage maculé de boue. À toi, il ne te manque rien, rien. Face à la détresse des sinistrés qui crient leur colère depuis les carcasses de leur voiture. Inde yabidi andro ambia habari nafatikana wewe ngaona inaanza ngaona maji ngaona mwenje ngo pashwa mvingo alafungo chodori teza kana jauri ngesi wandu register hiyo keja tosha na muoneza jiri jana tena anvio hari idangu hamwali idangu olio ondonda watahe anvio za nyumeni olio ondonda tahe mapiloti wa nyumeni olio ondonda tahe matechnicien wa nyumeni wa somando olio ondonda urengezi za aeroport wandu warengezi ze pisti wende warenge wandu sawa ano ajaga pakamona bwakoboria inde mani ya buka yao kamona uzi kamona uzi inu shirika la mvio dalibia parfanya tobi ya madasa ngamdongwa mvio abombo halafu mjua meka msomo itima mjua udo waswili ilke jahya bahanu zili simke jahya bahanu aeroport yorengeziwa wanru watunde mapiloti ze conditions tangani Bismillahirrahmanirrahim. Waangalizi wanzani kaonga mredunga ho harma zilamba wa matangazo za hanyu kama laada ngamredunga ho harma ye CDN comment dunia nus ngamredunga waja ho harma ye ACMC ambeni chaîne libre de Comores c'est voilà fangalia ranza hamani hili mredunga ho siku leo ikao leo fumni wafiki tarehe 5 mwezi wa November mwezi ziliwa 24 karjunda ho harmali dao la erka angu harmaya agence ya Air Comores banda wapara mafundi majamal laili ili waje ombedwa wasome hitima haujibihiza madama ngarjuwao ezjiriwo au ezjiriao la shirika la hao hasatan di anvio ya hao abunge inde maana owenyile daho la erka watamani wapara mafundi ikawo zinde zinje manjema zaha bea armainsi ya Comores majamal laili hasatan wondoni ili waje waombe dua wasome hitima inu Mwenyezi Mungu yajalie le shirika la hao Mungu ya wapue na husda na matumai na ndongombi Arwani heleleze husuda daone amvio ya ola ya mafiti ulio urengeri yali wade wahule mpine za nyumeni wade wahule gudro waregezeze pisti wade wahule wanamvio nyumeni wajangwa nikao wanu wa hoa kanti na jahona bim gorda him zamala jahona gea bunga uchiko kamlu mwenzanki lende apashi amvio ulio kande ya rengeziwa au yangaleka mvio inungi imerite we ido survole au inu isa imenya ileje ezombo pia inu abasake na ushinda nezi hawa ni milenje kamuri bari kwa roja some hitima aringu ya mpani neshari usidambali nawe tito bikali huono matomai eri karibu sharbai diana mjomole mwapashi gana mwale mwapashi bala watu kwa wadu wapa hizi wapana wabana na mjeli pashi mna mvio ibari sari mzunguwa rendera tembe mjoka mbali wandu waka usome hitima bala mwapahiza wala mjemone kema tuwa rondo ubari
mwenza akili fundi wasoma uono twabia mada sila kutsomba kana anatamtuka uzungu na mlema ule amvia nyume ni njeri yombedi wa Mwenyezi Mungu achaje ndoida no waswidi yo amada ile na parusole swala bana soreje komor ndio achane kila ntiza yamba kana bofu amina swala wallahi mzee wangu mzabdal halifa wakabo na wazee wangu waikoni ebale mbedume ware li hamaitanda angu to honda yabo mjujo jani ni mzungu ba hinja wa hina yo mtuka ujibuje wewe ena be ana be rabo to mbedume anzo izungulo ha ba mzee wangu nguna mlivendro yamnika umuri mle abdal halifa ajana ba ambia kange joka ukantido ne tso sekula savatia boy upwe manyo isekula zinyoka abdana ronda kenti zembedume udo amako izungu awdo arenge amvio mjuka muibali amode mpashi arume avio bodu mle isomye na mala ujoda gojodo waswidi bom navio bainge huolo bainge zempinezi pasu wango jodenda no huchacha na chamali batoma ikaya huono huyenga ona wafe njuka mkazera mnei wadimfanyira mnei ibani za mvio za Marekani neza France na izo zonti pia ya Hispania neza Iberia, Italia, Lufthansa, British Airways ezengo izo zonti pia ondu wangu wajua ya ukana izo mvio za makafiri shakuna urenga mvio ya ola jua meko somodu ondo jodo waswili kwana waswili izo conditions sinon aweza mvio za Marekani pia neza Faransa neza Canada neza Angleterre izo jodo huwa usiku uko kezia somo hitima kezia somo badirika kezia silihu zono za kilaba wallahi zono za kilaba mjue maneza mvio ziwao eza mvio gizombi ils ont envie aux Indes à rondo ils ont envie beaucoup qu'ils ont interdit à survoler à ces territoires ils ont envie beaucoup ces pines que sous respecte wanate magari ya hatu unu faranta ngabo magari ya ngabo pine za baridi ngabo pine za et e baridi ko balagari la les pine abo jorele sa wangamize mtu ezengo isopia junga nganzo ndo ambido e bale mafundi ala kabachabu hamdu balamba bale za viesa nyama national problem hido yani mabombo angalia ces pine za nyoranza ngabo ngama tondo do swilichi kabajabu afundi bala yawambia shaundi wakanti kweli wasoma witima na badiri ele shirika mungu yalitaze na masoma ina jauja bangu anzomba indwale bangu agwa joni kwamba indwale basi wakomora yezi mungu ya mungu wono bunge jarhu tani ni wandu manzoze voti kanga manzo bari wa voti na mata ho wajuko ziresa no wajuko zibirilia no wajuko toze resultat e kari wafikiana ko wandu dao ngeo katiyo nda rumavoti shaina mndu mwenza kili komori usikini yo komori uongo wanzorendera towe azali bakaja voti weze voti za mara isizila azali harangamiza juzi so tipi alikubali ukakaja hunda alafika mabawe ya jerendera reza madepite tena aina mndu joka barende batina ukaya tunde hizo abo uo mndu wa mafiti ungena mwishili esherini yokana garhutani gamanzo mdite jara hatena ebane miyo ya hatu isulaje haneza jiri hata manzo mdeve wasaya ما فيش احزاب كباتي za parti ما فيش الوان كباتي اولاد كباتي leo